nyame mama show down mama show down when am betting you besi wa yes me do nyame unkasa bebre anase wo try say ube control ho ana wo try say ungu ho fi bebre but say reach to a pointer then you don't care anything, you don't care about anything. And me, for all you know, no. Men grow up on my men papa nche. Men grow up ewo me ma men me papa nche. Men grow up on my men papa nche. Men grow up ewo me ma men me papa nche. Men grow up on me ma men me papa nche. Me grow up in the street. Me tenetena nkofo nche na me de yinye. Ti se ba no se ene eden ni akakabensam ne santokwa na wo ye ohun se wo ye zongola ya. Me matena ma obi. Matena ni matena so ase. Matena bantema Angola house. Many eden pa. Unkamia me feel I mean feel. Sa me mean feel I mean feel. But say me feel nso trust me. Obi ani wa social media so me na gina sa me na ku. Omo kan na ma back kakakra na me kono eno na enya ntokwa wo. Edumre bia Udi din bi so a eya na wo try your best wo ye kra na wo try your best say ube stay back ube lay back na one massa a din evangelist no. I am evangelist, I am a lioness. Onyankopon 5-4 ministry no obi enu onyankopon ma na kukuduro. Any ahoden say evangelist because evangelist wo kwa bonten uko nwuram uko mpataku ni mu no wakwa akotwe nipa osimu ebi nipa ni bi wo a montwe o mfiri gyanim nti me evangelist a me nyemre me a very strong pa many beye den more wo abra me started say make nyame asem. I'm a very fearless person. But edum rebia na waka wano atum edum rebia na waye din kakra enye se mi nim se evangelist anasa wo kan nyame asem a mi nim se enye nyame mi nim se ese me nko mentokwa o dabi ese se me ma nyame nko mentokwa but ene media no so na ye wo no. I have children. I have 4 American citizen children. And I have a very calm and quiet American husband. My husband is a US citizen. And I have a permanent residence. Mikuta me permanent residence. Mi yankasa mi din eguso. Me wokrata. Sa nkwasi asem na omo na mabonten na omo okeka ni nyina no. Mikuta 10 years in fiedu. 10 years. Pipa ne kita me. Mi yankasa mi din na woso. Enye obi din. Do you think say my ba America has say for 11 years ni echire. Ti me ba betena kroma say abewo enkwala. Ma bewo nkwala. Me ba Benjamin nye mi kunu na fale mi kunu de say afiansam ne na ware won krata so. Ya ware dada. Afiansam ne na ware won krata so. Mi ana me file de ma me ba Benjamin. Nyobi na file man. Man fansuo na file he. Se mi nin krata anka mi ntimi file man. Me de mi pipa na file man me ba boy no. Ono so krana ne papa ya American citizen. Uni ma America. But ma mi bi wo app yi so a. We di matam we gu mani masepa. Mama, me 1 second, why?
maame na di matempa mo amu ni masem ni mu obo mo pa okotua sika ma manasa se manasa medi matem ene me board yo ni nyina o ma manasa 20 million so be rent dan de amani nyina watua base scout na prempeka boy na di matem a 3 years watua sika de amaga na o same mechi watum market on the wall same koswa na GSO Herbal sika but me se mechi watum manchi wantuma mebutu. I'm telling you the truth. Sim say TikTok no so ne media no so no sani ya na no ababa wa bi wu ya afi na nkofo start e pacha no mo start e pa o mo nkofo cha o say sister fa mbone cha me no Mami e friend eso Herbal mo amu ni masem ni mu no oba no wa betena se no wa beka Frida egu ma warrior ene me board yo wono ananu mu nsem. I had enough of that woman. Akwanya ono na warrior fa so kura me kwa na minimu no na mini maame no na minhia no me ne maame ni benya issue be 2 years in some months in here. Na warrior good dada. Na warrior a good dada. Me patch on my main block say ni pay why. Good. Okay, good. When we say moderators in here, Abusia 2 years and some months in here. Me wahona a rabba for Febi. A prophet Nanaya Sarfo, the ex-wife. Your friend Miss Ajwa. Our very beautiful and wonderful program. Our Facebook and TikTok. Yes. Oya program or TikTok you see. Our program needing the before the vow. Nani kruni prophet Nanaya Sarfo. Me kase ni kuna enye se kunu te se eso Herbal be ma ye engagement keke no a be ma na anya onye ma be ma ne ye ne ho ade no. Oga, I greet you my dear brother. Moderators no munye adwuma ma me why Mr. Mo simplicity. Nana Ajwa was a Mrs., a wedded wife. Prophet Nanaya Sarfo. Na ne yire ene Nana Ajwa, ne wedded wife ene Nana Ajwa. Na one na wo nkwala, omukuta nkwala 9. Na omukuta nkwala 2. Eno di shia eso Herbal 2 or 3. Ebusuya or see don't block the enemies. Ebusuya ena Nanaya Sarfo eso Herbal onko doctrine school biada. I dare her say o se wako school a no okika say okokonfo anoche nursing school a onfa ni certificate on be post you monfa pipe bia me kire camera
Omra no won me postu. Ai, omra na on me postu say ni certificate dey say wo postu. Ana me boa. Mami agrada okoye ne ye odeni no say omo ye ne bibi. Mami ni be postu ye edit ho ana me boa. Nti eso Herbal o se wo ye doctor. Wako doctrine school a omra no me postu no me manene ma mienu so me postu. One, o me postu ni marriage certificate. Kire say be ma ne ye ne wedding no se no ye Mrs. Omra my honey. Audio. Me your life kakra. Other room. So be opa bit me nka say he bia me me did attend bia. Why? That's bye. Me maneni ama mienu a wo me post. Oba mo me di atem. Eso Herbal. Se wo say. Se wo say. Wo ye wedded wife a. Brana be post wedded o marriage certificate. Who be post a, I swear to God, say me post me green card. Eso Herbal. Sa uba na be post uba mi green card in here. Mi green card in here. Inti sa uba na be post a me who post marriage certificate. Now post o certificate a wo se wo call nursing school a your original me met me ama me lawyers a verify a I swear me post me green card dey ato abonten. I will post me no will call challenge and they ya bla na be post me ma 24 hours. I want you to post two things. I want you to post two things. Your marriage certificate I worry Nigeria ni na obebu no 419 no. Ah wa ubesun ye say webu no. Obedu pu no. Ono brabe postu ne marriage certificate. Any divorce certificate. Any engagement picture. Ah wujina wa ne ye engagement. Ah wujina ho. Brabe postu. I want you to post these two things. Who postu a me postu me green card dey ato abonten. Who postu a me postu me green card. Me green card in here. Me 10 years in here. Me green card in here. Obi oti America bia me din e so. Me din enie we a permanent residence enie. Who be postu a me postu full bibia de aguso. Brana be postu marriage certificate. Na baby a wo call doctor school no. Ah wo se wo ye doctor no. Brana be postu school a wo call ye. Brana be postu school na wo call ye wo doctor no. Brana be postu. Now post to divorce certificate. I'm giving you three things. So Herbal, I have been respecting you and try my best to ignore you. Because you are not my type. Who ye fi? Who nim dressing? You don't know how to dress. Who need swag? Who kasa gbe awariya ba kwa. Be mani jai wo a wo kwaje na ya osafo afri ne yiri nsem ge ye jai aware na ma wo ge na me be support no obeka na sam kire me a me be kire comment de to ho wedi matama agumani mase ya bepem ne makoka ho asem obabi na me say TikTok blogger uni ma bisa na donko na won bo me papa asem nkire wo sa wo ya TikTok blogger Facebook blogger you hu fin to kwa na ekoso nim enkoje sika wo eso Herbal ho oni di otua sika pa wo ya ade mi ntua sika o me say wo ye Facebook blogger TikTok blogger me meka wo uni masem ni mu twa hu free ho emeka bi uji sika sister eye be dane wo uji sika this time no I mean it. This time I mean it. Because I had enough. So kwaji sika we so Herbal ho.
said ya wo kotu esika mama nasa me be board you no mama te wo masom minti mama wait me rent dan de man kofo me minti mumbisa mama ne said na me de aye no me nya ni pawa ho odi matema 2 years ni akire mankasa mumbisa so Herbal say boni be na me de aye no sister wo se wani ya de wan eso wani nya de yo mame wo wani nya de yo me kamema wa wo ho na ye nyina ye gina kamema wa shatade wa she bikini ka wa na obewu shape mu shape kamema wa she bikini na ye de gina na ka won say yes this time wo de ba wa ho ma me mema na fno I'm telling you kofu to me fusa na pay pastor me sofu penin bi owo New York wa frame ya to me fusa mi kuna to me fu fiti endro na dwo saa the whole day my bompa yes Awurade say onwa me ebusia me wo na ya Sarfo yire ya sister Buyɛr-FridaAfriyie no sister Eunice sister Eunice kra beka wo de Munko so na mun tretre na comment na mun di atem video a me ye twe me phone way Oh, okay, and I so me train why? Okay, good. This will start here. Why? Sana lawyer can. Okay, bye. Ebusia me wona na ya Sarfo yire be frame me on sister Eunice eko kasa e na me de agya hun se obaagya aware a no nkwala wo ma eya na me mpe won obaagya aware a eya na me mpe nti no obi be se obaagya aware a eya na me mpe nti no na ya Sarfo ba abonten ena wo besun ye na wo kasa se odo ne yire ye good ne yire na ye fe ne yire boa ni school komuni ade ensem bebre ntimi hu se oh that is very nice e be ma betimi aka sei e de afa ne yire ho ti na ne yire nso abeya interview e de ato ho obi se ne interview ne de ma me nti me kwhwe interview no ena mbeye live na me se ah sister ene wonya be ma sei ukunu kama sei na se o se moajae na wo kanfu se ya e ka me nku awonwale ya mon kan bom na Ghana fo Magraheb ha adwen dodo ena sister be a friend sister Eunice or TikTok ni Facebook ena of friend me no say auntie sister Frida enti sa o na ya Sarfo na yere no mene na kasa abusua mu ntie o me se mu amudi matem no me metena na obi abekese evangelist awabo obi dua o dabi one day meba life no na nkofo na obi ebe confess na numa asem because no obi so bekese on pese de ato obi no me say wuni masem no mu wudi wuni mu ntime support me ena wuni mu ntin support ma me no but mu sa nkofo no sa me biscuit na prempe ene sa nkofo obi no wan wudi mu nkoso na mo fa mo hunwuram mu nkoso na mo fa mo hunwuram Ebusia inti auntie sister Eunice kansa asem na me oh sister Eunice ampa bije de eja no ono ya fa ne to am na pempe mu unity say yi on de eja no ono bo nsama ton na wie inti u de eja no Ebusia ti e wa na me sister Eunice ka cha me so auntie Frida nya sa na ti o na me ntie de na ya Sarfo o ka no na mmom no
me wona na adwoa number eye na ya osafo ne ex-wife no ne number na me se saa o se ai na me se ya ne ye fa ma me ene wo de ma me ti o de ma me no ena me friend sister no me friend no me pa ncho me ba why ena me friend sister no ti me friend no wa amfa ti later no send me say please who is this na me say oh it's me FridaAfriyie I want to talk to you no say about what and I'm say please I want to talk to you so just give me a call when you can no say okay ti be 5 minutes and of friend into your friend no say oh sister Frida bibi aboko na me say ah then be say me say mama obapa na ada na wukunu be maka say na wonso me kwhwa wo picture wo ho ofe yesi mukuta nkwala anan ada na wukunu sane ye wo kanfo wo abontin unhwem na sabi oni wukunu ntena abusunya video ya me twini nyina nti eso eba de obi anim so wo twatoro me sister so twen obi anim so de wo twatoro na me board you me na na adwo anu mu nsem na ma bo no wankasa mami we wa ho enti no eba sa no na me ne start say ye di nkomo ti ye di nkomo na me ka chen sister aware de aware pa ade pa enti no e ka me nko anka woni wukunu no mo nsan kan bom no se ma sister Frida senka metena Ghana nka eso Herbal ko be ma me kunu akume na eso Herbal treatment a wode me afam abusuya nsama me kan ko GhPage eda ho interview ananadwa oni GhPage for ifo ne yeye eda GhPage into the opa sister nika say nyina wo ho dia wo twero ye nyina GhPage for no ni nyina egu ho mebo bia kire mo beto penso aye wa ya no ko GhPage uko GhPage a wo dia bo eso Herbal anana na ya Sarfo's ex-wife ebeba begu ho sisi ya na wankasa oba wo kunu Shadia wo nyonko ba eso Herbal dia wode aye ne nyonko ba ma ne nyonko ba ware agu ene wono te wo se memi kwaji obi kunu ono na wasai obi awade o se memi kwaji obi kunu na ya Sarfo na one ne yere te asomdwe mu until say eso Herbal ba mu ene wo start say na ya Sarfo ya advert man na mpa wo dia me nka ne ye beba ho abusuya nti ehwa apa ene ndie me ne kasae na nsemu assistant ne kae no enye nsem ketwa na chese utimi se wa fam otimi be pie obeba no na ya Sarfo ne nan gu eso Herbal so na eso Herbal massage na ya Sarfo na ase uso a wenye therapist uso a wenye therapist o eso Herbal uso a wenye therapist eso wenye therapist o but obi kuna wo ya advert ma na ne nan egu sire so na wo massage ne na asema no na wo massage ne nan e de mana na ya Sarfo eso Herbal na nkasa enum osi otimi ma na ya Sarfo 1 billion 500 million oba besia ye di sika to kote ye di sika eto kote so fa ye esi o kansi udi usika na unya na ya Sarfo nso wo ye greedy unya na ya Sarfo eso Herbal na wo pe na ya Sarfo nti ukoye soundboard e de ma Charlotte kun Charlotte ya ma me Charlotte ya oni ni kunu ajayi ni kunu na ya Sarfo adam for party ni body wo pese papa ni nka bi ma wunti ukoye soundboard nyina de ma papa no shame on you wa fiansa mi benya ho time afiansa wo se wo ye gangalia afiansa mi be so legina ho a kira wo ton me be kira wo ton me wo say yes wo ye gangalia me she bikini na me dia be kina ho lady sir what's up lady me sorry why pacho erade bo amena mi control me ho
Oba wo to ese semia kamia dokono. Oba wo to ese kamia dokono. Oba besia watimi ya bo wo nyonko ba aware mu apete te se ayi. Bible said ya wo pa de anya na wan fa kwan papa so o te sa akokohwede obutu kosi anya ono no to yeso. Rich or Daddy Richmond? That Richmond, me foul. That Richmond. Da. Da me and you. Me and it. Da. Da me and you. Da Richmond, Mate. Da me pon me ba 5 minutes me pon sisi a. Why? Mpacho. Prophetess. Prophetess, mama na ye enough. Abrochi obi kum nipa. Why your video na ade nam se me kum nipa? Ha, prophetess. Me enipa o. Prophetess enko si da ben na mami we de bi obeba be twatro agu me so wo di me akogina court ma fa lawyer yenko court awo ma wo be bia no we be di matam weti me akofa me ba papa e de ne ba ma boy yi be twatro ene boy ni ko tojo gu fam se na wa bo ma be ka fam ntino anya hwe obi e show ye pa wasem twaso po ye frefro twaso wati yesu mi ye nipa. Prophetess minye nipa. Mami be postu my dress amete wa abrochire. O be postu wo social media. Weti mi mami wa bo me sister bapa. E mami sister be ko video me ma. E di picture video ablaw. Who catch them manasa. So manasa medi matem. Prophetess mi be sani audio sini nyina ma ho. Adai. E di na so e ba wuji afri mi ho. E ya nyansafo bi ayo mutumi funti o mame. E kam say de mesie discipline wo media yi so no. Kawanka sabe who say yes. Edia na uji free me ho. What do you gain from me? What do you want from me? Such a foolish and useless woman. She wa no ma odeda ho. Asa kawa. One bota one we so Herbal. Uni chance di wate. Uji dia na free me ho. Ajiji nkonfo okunu shameless woman. Abuana fi se wo koto na na ya asafo kwate. E ma na ya asafo eja na yira be walo. Shame on you. Shame on you, breaching woman. So for my mate major ICC a mepon. One boda wo jira akwisu na yaya we so e na wo ya meche wo basa ye. Mami a wo se wo ya doctor na wo mpo ye. Wo na se mpa bo $19. Kwasia wo do ho beto me ho. Wo do ho beto me ho e so Herbal. Wo boda mo ho. Wo yale wa ho. Wa jinu mu kan wa ho. Kwasia ho asene ho se kamia dokono wanu abobo so se nantwinam hwe wanu gbe te sa akawa kurase ni se opese yenye ye ho fia aboa te se wo oba wo tokote ye enka wo kwaje prophetess bi kunu afri ni nsem aboa oba wo timi bia wanu kacha na ya asafo se me yi be 2 years ni mi ni kote ye da kwasia ye ka kire obi kunu se mi ni kote ye da obodama na se wani so ni biriwu ya so fire ma so fire and kramani nchamwo de di wachi no ma ya ma doctor kwa sia wo ya doctor abua ponche me o chai wo ya doctor Rich or Daddy Richmond? That
That Richmond, Mr. Amo. That Richmond. Mami, we want what kasa, what come and what to watch it. What come and what to watch it. Emma, Mami, we say, Jimmy. What bottom now? Who else so you come on bet me akwa uka ho? Come di obi abetuncha yo. Come make discipline obi anka obedwane. That Richmond. I don't want to call you again. Mateda. Fast no see here. So we won't talk about. When you saw Black Jesus, true to me. Obi only ya did a pempe messy wedding true mama or to one am kokobu me kokobu kwa sia beden na kokobu yi. Nyankopo abokoti ente said ye tua wanim se fedi oba no oba den wo. Wetimi atra mama me. O papa wu wentimi anto papa ba. Evangelist, who catch him say evangelist? Me evangelist wow. Me evangelist inti yesi me kum nipa no me kama no ntum wow. Asiafo. That Richmond mate. So we say ye hu fia. Me I'm not going to lose nothing. Me lose nothing. Me lose nothing. Me can't raw. Cause ye hu fi. Who sorry no wakwa akofa. Sa Ghana must go no. Sa friends the Ghana flag die no. And I'm a bro sign and I am rich. I am rich. I want ade basaye. I am rich. I ultimate this enkapo where di gu kom enkapo enya papa. Na de gu kom. Ti say kings we obi no. Wanu tum se Bob Marley awofa ase. What bottom hon tomago. Doctor wuntimi kuta quality designer. Doctor wo de tomitation ni bi fake de no kura to bi. Ni ya doctor no jina doctor mi nyame asra mi o kwasia. Wetimi atama Nigeria ni Ghana for me di we jai wo Nigeria ni so abefa wo wadiu Nigeria ni no se wanya wedding no eso heba Nigeria ni no o se wanya wedding no o se wanya wedding o se na ne mpra na ho o se na ne mpra na ho e na wonyim ye any wo ye engagement me se fa marriage certificate bra wa bodam wo ho wonim se dia madegi wa se wo se wadegi me wo kofa me ba papa begina ho kofo kama no tomu me ba bufu ntina mintimi kura nka de se me nka nkyere wa bodam oba wo ho wo se ayi portrait akokọ oba wo to ese kami adokono wanu gbe se akawa odansuo wanu se de afia bi jan ba wi ehyew wanu se ko divu abobo wanu se tete brantan uhuni mu gbe ehye oba kwasia we osi oye doctor wo tachrema so obi a wo ka nantwie aboa te se wo betimi ne me akodati obi a wo betua ne ka emena bedi matam oni sa nipa no me mpese me ka bibi o mbeche wa ha but sa nipa no meji usika no mre medi matam kwasia ba eso heba wa bodam wo ka sam te se na ya wa di police nwunwuna no ena frida na ya meche wa aboa wo di Ghana mrasha wonsa try me na ka wonka sa be hu beji wani so wa bodam wo yale wa hu ya wa eso mama eso kwasia depression woman na utimi bet na TikTok live wo ya live ama de eche utimi na TikTok live 27 hours na wunwale na wunidi na TikTok live na wudi atem kwasia wo ya doctor. Do you qualify to be a doctor? And you offer na o papa nua e na otete nduro no onkurase na na ode bra a odi gu konkom kwasia kuta qualification doctor utimi de wo se wo ya doctor utimi de your friend say phone camera koto baby a wo ya viral load e na me viral load machine e ma me wagimi o wagimi papa TikTok doctor e na me say ni aduro we ni ya o ya e na HIV aduro kwasia ene na na ya osafo yale ntisa na yade ne yehwe o shine eso heba wanim sa akokono hu turu kan se tuwe safi wanu gbe sa adwene a wodansuom kwasia mini Florence obi nim na anya membo Florence din osema bebo ni din Florence obi nim kuta Bible mi kura Bible wo bosomsomnia wo nenam no bopom kwasia ba wo disikama na ya osafo no wo disikana gu ho no wa cha akokọ agu so wo bodam ye nipa 10 na wo de ye court
Yeye ni pattern. Ube jina social media bedwa wanum. Freedom e kosi 30 billion. Wasi wuni ni usi chasidi. Abua unasi tuntum. Usire mu asai. Wanu e so nsuo sadia akola foforo bini. Wo boda kase wanu ode wa ho. Kase wanu ode so Herbal. I had enough about you. I have enough. Kwasiaba. Who the police munka je na ya o se won fra me. Na me am na ya you lawyer papa. Wo bodam. Who ka kire onyankopon se onyankopon mra me record me. O me record me na mani sika o shine so Herbal. O shine. Wanu kakra kase jepim. Oba besi ahwe wanu ase twa abenem. Wanu se wosona wo de ahwe otachirema. Wo ka so obati wa na wodi matam no obati wa mi mfi no mi woni pa bia mi mfi etese anchini antwi oba besi ono no kote afa ni twoma watimi arejate kote wodi efra ne sai ne nyonko ba na de ne sai ne cha sa oba we anchini antwi we that bitter sister muya ni pot 10 metimi abu mu nyina oni me won. I grew up in the street. Kwasia. I grew up in the street. Kokuma se bante mana ko bisa. Me boom mema. O potam wa hu. O di obi si wo meso life on fa. Obi be so life ma me eso. Ma osofo obi enfre me bi o se me kunu Eric si obe jai me a. Me Eric njai me. Kwasia. This time I'm going to have time for you. I'm not going to listen to no advice because I had enough about your nonsense. Obati wa na odi matam no mfi no. Obati we ye ne wo social media so obi anim no. Obati wa kasa Obati we your kasa we say wo si obati we di matam timbe di obati we atem. How possible? How can that be possible? Obati wa vimpa we. Obati we ya wa so wo so ni. Na nye obeti we na nana obi kwa recordo na na bidi na na ekote beto abonten a obeti we akofa akọ dimrika ye papa interviewer okọ Ghana ma papa ekodi no onye me ya oba ye wa ba be wo obeti we akọ Ghana oba ye no osi papa na wale no ono nko na gina wo fra kenta ye di 1 CD to no so kwase ya obeti we di matam bedi ni bi obeti we nye obeti we nana odun so di sim pass e wo land na ebedo abonten no oba kote abeda abonten ada ateche me wiase nyina de omani ahu na sister enya kote ni watimi atwa tekiti akọ Ghana ekodi kote wakonyim wom waba bewo oba wodi kote boka te se so Herbal se Nigeria ni 419 aba bedi no one na wo nkwala mienu na waja no hokọ na papa na ka kire so Herbal se so Herbal so person me hwe me mana ye DNA so Herbal refuse oboa o se yan na mi kunu na afra me husband na afra kwasia mi kunu di me kura na ye na ya boa we wo bi oni chasidi o to say some people wa bodam o ka se de bia wo ya me fiu madam mu ye ni pattern sa engineer ntwi sister ya na fu a se osuni na fu a se osunu twei sister ya na no abubu agusu se so Herbal no we na no to ni hwenu ma bia dabi engineer ntwi dabi oba no be ma kwate da ho wadi be ma kwate awu mu ori o se mi mpe be ma bio Grace Obor. Mr. Mo bia mfram na mi mfo bia ko oba kwate be da abonten oba we engineer ntwi sa ma mi enu we dabi na wo du be pa obi se o medi matam ma wa ho sa engineer ntwi we oba be se wo so ni yonko ba no fo oni ni yonko ba na share pad sanitary pad together. Sister Grace, stop. Oba be se oni ni yonko ba na share san omo share sanitary pad omo koto omo to mienu na omo de agu ho we moja ba no we dia ba no we edu anadwo ana ni yonko ba de vibrator aboni mu. Unknown caller. Edu anadwo ana ni yonko ba o de vibrator abona sene me mabutu ama mi kunu ma me nice dog no me ma mi kunu 3 sisters mi bushia mi kunu no na ntwidi woda ho yentimi nya ni doggy yentimi nya ni 3 sisters machine gun yentimi farm no eno anso woda sister to buase mi sister to buase wo shine ya se me ni ntwidi we me kontokwa said yenti. How can I dirty myself in this way? Black Jesus me ne nko ko Black Jesus mi be wo dia me ye wanka sa be no ho wapotam uni mi wa ma setting record wo social media
ya se nkofo di free that time nkofo di free that time sister me benya time di ama mu nyina me sister ma wawe begu amepe se mu ye na me yi evangelist ni free me din so na ka FridaAfriyie na mu nwa no media yi so cause me ne mu beko ntokwa cause yes so Herbal frefre kobo me woni me din the woman, the power woman of Russia. I am the woman of Russia. What bottom? Met me no wakon to kwa biabi. What the bia met me no wakon. What bottom na wajunu muka wa eso Herbal. Eso Herbal wajunu muka wa hu. E dan na oti wo fi sa wo dan. Wo fi sa wo te dan mu. Sister kwatena ba bi na wo te dan mu. And also say, why are you always a friend say always attacking innocent people who need chastity? Owusu bempa kwasana mpeni no. Owusu bempa prophet owusu bempa kwasana mpeni koshini na. Oni ngege obitre ngege ni na apostle anchi no. Na ye innocent so na oya wa hu. Me diverting to kwana ko ba bia mumpe bia. Wa bodam wa hu. Oya le wa hu. Wo de bla ba kire bibi wa ha. Bodam. Eso Herbal brana mi wie o. Eso Herbal. Na adwoa be kan ni nsem nyina ade kire me. Na adwoa o kan ni nsem nyina ade kire me. Na kire say treatment a eso Herbal tena ho. Eso Herbal mani kunu na ya osafo. E de na fam no. Na enya agro. Ma me na enya agro. Na kire say den. Onu ankasa ni kunu a wone nete eso Herbal me mani sika eso Herbal tue sika eso koteto GhPage madam GhPage eso Herbal your kansi a wonye doctor no wo begina social media na wakotu ya bribe na yama ne certificate say oye Herbal doctor. Shame on you motherfucker. Me kan kire wo me di to park enwom ne beto na me kan sama kire wo. Men yo, na me start here. Mark say Frida is dramatic. I am not being dramatic. I'm being real here. Don't you guys think say me nipa? Oba no be kasa. Na wo Shadia de me to me bo ase. Shadia Santro na ade ato me so say me na mama wawale agu no a wugina media no so matwe video no wo Shadia match so pepe Shadia match so pepe papa say me ni ukunu kwadwo no me ne na kobisa sister your friend say Josephine gina phone so na me ni ukunu kasa ye Josephine say me ni ukunu kasa no kan che onaja social media ntokwa me ni ukunu hankasa bio wawale agu wa na wo de nsa kwa say wabre kwasi ya Shadia. Sister ni kuna bobra eso Herbal akwaje o ya sadia nana ya asafo beja na yire o tete nana adwoa eso Herbal awurade o tete nana adwoa manka ga ni iwu o tete nana adwoa manka ga ni iwu o de tena na mo ntretro wusu bempadin na de amo pene betimoni so sa mo sonfo na why sa portrait na to anwa mu no Munko so na mu de mon twetwe ogusu bempedin na mo fendi matam na mema na mu ne mo pastor na ni su bia sa ne nkwasi attract na mema police no I will be the last I want for na say mo ma me so ti mu de munko so twetwe ogusu bempa mewurem abusuya mo ma me nto aso mi chia obi bia waba afiance here start why but more my request no obi anto na dream na me for obi why abusuya afi de edidi mu a ena me kofre na ya osafo ena me na ya osafo kasa he ensem ni bia na adwo aka kire me wo chese me ba bebo me board you so mamatie ensem ni bi ni se na adwo ase eso Herbal aka kire ni se ni kunu mbo na o ka kire na ya osafo se bo yira na ya osafo bebo no o ka se pam o yire man koda abonten a one ne man koda abonten o be pam no mo ne yira koda abonten ne ma koda abonten
ni nyina ye this woman we maame na no ay place akawa no eso eba na ne hwena bubu agusu sade ya woto brodo no we eso eba so fa yes your can see ya ogina social media media sister said you nyankopo ehira me ho said you nyankopo ehira sister me call doctor school and na me time na me work kumase no and na me call ya santo agas kwase. Do you have any certificate to prove aya doctor uba apu isra and na doctor na kakra bia mesi wo doctor wo ye fi doctor wagu hu ani masekura said ye me hu bi da wo ye doctor hu asene brana be bia usirem hu asene unasi tuntum hu asene hu konkonenti what this swimming pool asi ufie na so ntimi nwanem I say, you guys tell this woman to stop. Kwasia, Owusu Bempa, why prophetic aduma for prophetic aduma for 30-something years. On your social media, one same blogger. Prophet, I so called prophet, self-acclaim Owusu Bempa. Prophet Muaza, prophet Muchacha, prophet Mu Anunkruma, prophet Mu Anotruka. One your blogger. Owusu Bempa, why your blogger? Would ya yen faso? Na mu wi amabetu din. Mu ma nen faso. Wa ba ko abua Owusu Bempa gina na so dem. O mimiti adwuma mo. O gina papete so na na wodi atem. O twa oto anyampia. Be gina be ka chem se obi nkan che sister say one stop. Asiono wa ye nyamedwuma for 30-something years ah. O be pre social media sa amanfo mbo an won si dan. Eno kra mo support on so ye prophet. 419 as also for the prophet president in say moja. Now Owusu Bempa is like your husband. Owusu Bempa wale be 5 times. You see our wale oba kra dey see UK. Ocho take it in wako UK akwa di twa prophet Owusu Bempa. Wakodi oba won pese obi abehu. Prophet mu nyina asawofo hene. Wasia brabe yusu na bedi matam na obehu. Abusia me se mo ye nipa 10 metimi aka obi asem 1 metimi abu obi a 1 mo ye na me mfi mu me se mo ye nipa 10 me se me bu mo lafa me nyame amfra me ankanyo Abusia na najo ansem ni bi okan ni se eso Herbal esan sika wo de mani kunu nti de eso Herbal be ka kire ni kunu na ni kunu ntie obepie beba no na eso Herbal asesa na ya osafo na ya gunu so hwe unim de eso Herbal ye wo yo oba wakwa aware ni bi pen se wo awale na oni wukunu te na unya adwuma edi sika bebre ba na obi ye adwuma no otimi ma ba ma no 500 million otimi ma ba ma no 200 million otimi ma ba ma no 300 million otimi ma ba ma no 1 billion wo sa wo ba na wo ti aware no ho na wo fa sika akese ma no ede ye de obe eso Herbal timi je visa e ma na ya osafo ne maame ni nuanu nyina de omu ko Dubai
ni nyina ye nana ya asafo kwate ya wo pa di nti nana ya asafo kwate a eso heba so fa yes your kansi wo pa di nti wa pam ni nua utu eso heba nana adwa ye penisi wo eso heba mitu mi no filter minie no filter mi sin upani wukuta nkwala mienu wa breaching the mana it say obi o me yakokọ o man se chi nyina etuntum hwa o man school o mo kọ no o man se chi nyina etuntum ukru Nigeria ni 419 wo yakokọ me wone picture no ye tuntum ene ne picture wo sraye ena wankasa so picture o picture wankasa eso o picture nie wankasa eso eba real picture wankasa nie eso we kura de emfa nto nchen we kura de eso eba ne real picture nie the real picture nie we kura de say ni ayefe em se filter na to so am ni ayefe bet sisi amohwe enso Herbal search mohwe ni search asa akokono mohwe de wapa no ho say Michael Jackson mohwe buwa oba be si Ghana huhura nte se Ghana huhura nte se hwe eche bi ehyewa wo de te Ghana huhuro a ente se eso huhura nte se wasra ma na ene wo ba life okura wo ntimi fa wo search nkyere me search nie eso me search ni fa won search bra wasra me nere hwede sadia waye ehuhura nte se uni America uni Russia uni babia uti obekontokwa no okontokwa wa dress say yi Sulenam ni oni Frida ebekun obedi atemtire sadia waye o na no ase yi Bob Marley bra ana Bob Marley sister unane bio so fa yes you can see unane bio Obotam te bia me ka kire wo kwase ahwe wo na ase adeda ho hwe monhwe hwe lesi efura eso Herbal we a wo bedi mimi Frida atem hwe lesi efura no hwe lesi efura o a wo bedi mimi Frida atem wa bodam hwe me na ase me em say TikTok you know me ye bi entime mba minima de kronti hwe eso Herbal nya woni enya na ada onya ukun na da wotum no eso Herbal so fa ya nya nie ubejina wa na wudi mi kunatem brana bedi mi kunatem enu be hye bikini wo mema instructions na wadi so wenti mi andi so na say you were a coward so far yes you can see wenti mi andi so na you were a coward Monsha Black Jesus enso BJ ya wono nso ti Germany ne num no Monsha na num ne techere masufi wo de na me ye so ho adwuma nti me ye Unknown cop. And I may yes so fire ho adwuma nti me wi a I will come back again eso Herbal ni eso Herbal na and na wode na menye sika no me post picture ne claim mama hu ni ye abusuya na ya osafo ne maame nom omo tete ne san abusuya enya asem ketuwa o omo tete ne papa because of some maame ya woda so yi maame we maame we owa himpo so fire see your cancy bra so fire see your cancy we osi wa kire me dress hwe de da ukom ne wonsa na sister yin na ya na ukọ so fire oba aton hwe so eba hwe woton kwasi ahwe woton egu achi na hwe meton egu mechi hwe woton woton ne wusira nyina abom woton ne wusira nyina maame ma ya ho adwuma o me ya ho adwuma nyenne kwasi aminti ne wakọ delete pictures nyina dia free Facebook no me kire say I am the master of the game me kire say I am the master of the game kwasi aminti wakọ delete before say we delete ye no na me metwe videos ne dada ma twe o pictures adigu wo nyina dada o say show yours na me show me yours me amini kwasi aba show yours no me ana metie organic natural woman inti me nko show dia wa he ya kan dia ne to ese kemi adokono no eso Herbal dik baya eso Herbal hu eso Herbal waje na aju afri ni kunu nsema na wale agu eso Herbal waje na wapam na aju afri na ware ho wapam na aju afri na ware ho kwaje ni kunu hu ajeje nkofo kunu kwase ndro betra obedi atam se me ma ajeje nkofo me ma kwaje obi kunu waboda me no ho na akwaje obi kunu na ka so obi kunu ye easy so far yes you can see na ka so obi kunu je e easy aboa
Wo di okotua sika me de se me nkotua sika wo na wo claim se makwaji obi kunu. Wo na wo claim. As you can see, una wo claim se makwaji obi kunu. Me de me nkwaji obi akunu. Na so say oba metiwe na menyim na se ba ma ehu me. Na se ba ma na timi agya na yira be wale me de ya. Na wa wale me ahye me nkawa, wa ye me engagement. Also wasan ye me wedding me diamond ring na hye me. Na se eso ukotua sika ma nana ya osafo. Hwe nana ya osafo na mfufu na o matwa ne ho ahye nyina na eso Herbal ma o sika. Na eso mo o sika, Madam Buyɛr eso Herbal. So far yes you can see Buyɛr, who Buyɛr eso Herbal. Buyɛr eso Herbal. Who was say who pimpinis. Who say pre kontwere. Wa no say dudu pono. Wa funu ansuo gire me sadia ububu ntasuo ton. Kwasia wo sole na wo bedi mi kunatem. Sisi afantokwa ne bra. Na wanka sanka wo be hu. Potam. Munti asama mo mabegina say na mo ka say mudi matem no. Munti asama ma me we kan. Munti asama ma me we kan. Munti American agency, American immigration, I'm calling on you. American government, I'm calling on you. I have videos that this lady was busy on her social media platform insulting people, fighting her own colleague people, neglecting those people that she's supposed to take care of, and eventually they died. Kwasia uni chasidi mote masum osibi mi wa adwumam ene me fighting me colleague ene ma neglecting nkofo a me hwe omo ene nipa na wu mote wo masum Owurade Nyankopon on chia wo bibia la obeba begina wa kan sem wo abidi ama eso Herbal. Ewurade won chia wo ka asase ntia wo ka esuru ntia wo ka wo obeba begina ma me yachi. Mote ye osi mi makum nipa wa America ha sei. All those videos I can give you. I can gladly give you those videos. Yes. She has deleted all those videos. Osi mimi kum nipa. Utie o. Osi mimi kum nipa no. Mimi kum nipa no. Ena me post to say me kum nipa o Facebook. Ena wono be kan na me ko delete video no. America ye kum nipa. America ye kum nipa. Maami ya begina be kan nyina o. American agency, American immigration, I'm calling on you. American government, I'm calling on you. I have videos that this lady was busy on her social media platform insulting people, fighting her own colleague people, neglecting those people that she's supposed to take care of, and eventually they died. I have all those videos. I can give you. Sure. Obeka sansem we say nyina awie he no. Obeka sansem we no. Ena nkofo gidiye. Ena nkofo gidiye. No mu di matem. Mami we betena abonten. Se me twe kankan.
Ha. Mami we won. Mami we won. Mami we won. Eric Mpacho, why me ba? Oda Roma. You know the mami we are. Ba minim eso heba mpodi kunu. Minim ni ba bia. Eso heba. Otro ese wo gi nana ya osafo. Efri ni yiri nsem. A wo ye ya wagu aware no. Ge no ka eso heba ekunu. Ka eso heba nko okum nana adwoa. Nana adwoa dimirika. En wo de ne yefunu dwane ko UK. Ka eso heba ekunu no. Eso heba timi ma nana ya osafo bu ne yire no. O se wan pam nana adwoa me ma osika. No wa ye visa. The nana ya osafo ne maame ene ni nuanum nyina na ode omukọ UK wo yo ba na wo hwa me enso ebeti mi ahwe ya me anim egu aware o ma wale for years o mukuta nkwala 9 and then nana jwa ya single man na wo UK abantenso genetic fraud Ready. Genetic afra what? Genetic afra. Munti eso heba. Munti wa. O won kuta kwala 9. Mun follow na adwoa. Mu kwa moncha ne gift what? And then what UK abonten so. Eso heba nti. Eso heba gu aware no. Mumbo before the vow. Nana ya asafo na ex-wife no. Oni ni kru te kama ho na eso heba kogu aware no. Nana ya asafo maami wuye eso heba gina mu ye yie no te se obi a wono no ya asew. Enso na wonya asew. Ope nana ya asafo kote. Ti nana ya asafo endi ni nana ya asafo ka chance sister me de Kristo Yesu si mama wale o. Na fa maami tim. Na wadi nana ya asafo ne yira temaburu o mu ndua bepem se me kwatire comment. Kwatire comment a wode ba me so. Muntie na num asem obetena asem na magu na wale ba muntie pacha mama mindum no na me start why na volume ni mra ye na monte mosum eso eba me wo videos more than 500 and something dia wo kafa me ho dia wo kafa nkofo ho nyina wo de me akokọ to na de bia de manima be yefem wo bodam sisi a me no mienu nyina me twe video ya me twe me sister so twe enie bi kutade a me twe wo ko twatro wo mete de ho ne de be prove bodam wo betena se na FridaAfriyie agu ma wale kwasia minimu ne wukunu Nigeria ni no obi se nya na wusu no ade yesu ayankasa eso eba wo mtimi betena social media say o say e wa na ya me say me ko gina ma bro sanso Frida de asem to me so kwasia na Florence obi nim so wa ese wo twan no wo de akire Florence obi nim no wa ese wo twan wa ese akakaduru a yesi wo wadrom na wono so gina sa sister sa aboa botos awokoye ya hwese de wani ma ya ese azuma atwale ya no won se de ya woto na akoyi hu se de ya wawie asia ababa wan waji ukunu fatum unim se ya no kore timbedi na why ho seka mi adokono muntie eso minya fake mi bibia me bia no proof fact and evidence I recording so ametimi abo enti me kasa mi kunu me ji me sika free ne ho na ware ne me ware biom a because aware wo be ware oba muntie trust e di ma oba no bede ne wanya trust ama wo kwasena mpani eso heba beye de no benya trust ama wo chimefo adwantwie eso heba wo to aka bom seka mi adokono bede no benya trust ama wo wankasa wanum o wo se wo kunu no trust o mimi kunu trust me o Eric trust one send wankasa wanum asem ama wani magu ase ma true video bi agom di wanum asem ba bo muntie me repeat muntie
And so me fake. Me did be no proof, fact and evidence. And your recording so I'm meeting your book. And to make us a micro me free no ho. Now worry and worry because our real worry about. No one need trust Eddie Mawabano. Or baby can say, we any of each and prana wa jedi. Or baby can say, we say no wa jedi. And I am the problem because he was a Nigerian. Kwasia, me can't also your doctor. It is a ukunu on table for. Hey, or see because of say we are Nigerian. Language barrier. Ah, now who bother man? Becca one wale Nigeria ni. Eso, Becca. Ni kunu ye Nigeria ni anameboa. Into why should you say would you be different? Becca your gospel musician oba nwom Becca oba papa bi oba na hu akono Becca wali Toby ni kunu Toby ye Nigeria ni. My honey couple with her. Kunu Eric Becca kunu ye Nigeria ni. Ti eso adan na wo de wo say language barrier yentie muntie eso hebe nu yen start Chino and problem case eso me fake me did be no proof fact and evidence the be am proof ni trinwi abo posa dia o chechire ta na worry and me worry bioma because our real worry oba. No one need trust Eddie Mawabano. Or baby can say, we any of each and prana wa jedi. Or baby can say, we say no. Because Berman him say, we are malafaka fool, who be a whole rough. Cause ya betra bonte say me twebon. Dia wo de ma me dibi ma o. Shimini, wanu se abua, wanu se adwena woda nsuom. Ho tru kan ya se dia, utwetwe nkuruma ton. Wanu se dia wotete meso a, wanu ase abua, wanu se dia wonu abua. One no sabo abrawada pono. Lady Sarfo. Kwasiaba. Hey. Hi. Hello. Hi. Lady, mama fa mama mi bi why? Mama fa mama we woto wate. Na ma bra mama ane na ase asene no. Lady my bro. My bra for the past 2 years ni a kire ni. Kwasiaba. Okay, lady man 5 minutes me pon why. I have frame kru na one ne nkasa pa ne chaw ma me why. Mate. Kan pesa me nkan nsem bi. Muntie. Ye betie. So me fake. Me did be no proof, fact and evidence. Madam, proof and fact. So I'm meeting your book. Kwasiaba. Who said John Shadia acheso? Who said you twetwa be second? Our real worry oba. No one need trust Eddie Mawabano. Or baby can say, we any of each and prana wa jedi. Or baby can say, we say no wa jedi. Cheetah Mema, page. Hello. Menya abotre why? Sisi amenya abotre why? Me bobo videos why? Me nkasa why? Amate me dance. Mate me dance me do. Ya na so kasa dodo. Mama sisi amunjiji ska mama. O mam $1,000 ametwa so. Inti mu fra mi kunu. Why? Onjeje. Because eso me fake. Rosemary. Kwajo. Yeah, I'm afraid why? And now important. Ma only for na be mo basite wo. Ani afraid wa konta why? Okay, bye. So me fake. Me did be no proof, fact and evidence. I recorded so I'm meeting your book. And say me kasa me kunu me give me secret free no ho. Na worry and me worry you. Starfrida. This Miss Row. Starfrida. Member our life son kasada Miss Row. Traso. Sister Frida, we know how much I love you. Me your business partner. But Miss Row, Traso. Starfrida, I know who you are. So what else? Me dey be am say me fro.
Sister Frida, me 2 billion, 3 billion. I know. Me your business partner. I know who you are. Tell me, say Miss Sister Frida. Traso, so what you say? From an econo and call be across some beam. Sister Frida, Miss Row. And call be some beam or be personal life, no, and beam. I know how it feels. So what you say? Me know your business. Sometimes all your life, I go and be some basso, Miss O. I'm a trouble because sometimes seriously, Sister Frida, or be some day and beam. Because Obia wo ne dete lilin anasa se wa hye kokoma wa me kura de me na me hear me video mambo ma me ni di mambo from me se mo de me sere wo de enka obi asem biem Sister Frida ye wo evangelism so what you say ye wo evangelism because we preaching bebre ho a and sankofo bebre I know so many people are me no mo businesses are omo tie from afar videos sankofo do mo nsem obrewo any ade Sister Frida me ka asem nchew asofofo na ebi de nkofo nsem obrewo Sister Frida sometimes bon samo ho otime bedua obi mu asema yeso obi ka no also ye fa koma Frida na betimi aka Frida na betimi egu nipa ade bi asem bi si wo Virginia obi ka chem se me wo number me fama no na wo Frida egu nipa ko na ni mase ehye me pa na ade nti na yese Frida na ode asem ne bre no so what you say Sister Frida they feel say you have a big platform into una aka e be kwa echire so what you say Sister Frida me srew Uwo nkra force Sister Frida Benjamin ne money nyina wo ho Sister Frida they need you from now onwards share yemu bi wo ha ma be je na Frida I know someone last time we video no throw comments ni ade but we obi Florence be reply wo no the pa kona send a message excuse me to say no crowd ha no waka odidi what him but me hu say that day now your life no oka or mamo odija shame any ade but that same person depression iku amanfo nti depression yes it will Sister Frida me in business I know a bra wo I know me no transactions I any ade I know who you are bra yes I know it's na so what you say sir Sister Frida Miss Row and promise viewers and followers say you are not going to talk about anybody again. So what you say, Sister Frida? Let it go, Sister Frida. Here area simon who make us some show. Lady be amede ne cookie fit. Me share no Walmart last 3 weeks. Me who na sister nenyam Sister Frida sister ne nam store biem Walmart biem sister ne twa hwega na ni wo agya ne ba miensa ho akra na sebi o hye ne yam no kwaso aso ewu. I'm a sister nesu. Just ask yourself, say, why never be sharing cranny CCA? So what you say, Sister Frida? We are seeing fan ko baby, Sister Frida. Hey, we are so baby to me ajewa, Sister Frida, Miss Row. So bet see me member life so say that me no na business so. So me can see me here 3 billion crowd Sister Frida be be dia mami. Minim transactions am na wo ye unkobo be say no baby it's your own personal money ye exchange ye say Sister Frida concentrate on your own life and move on. Who is Eso, who is Wanya, who is Mami Sewa, who is we but obi she said in every abrabum. So what I say obi asamba enkebi obi timi no na fofo aka but say be your live program na Sister Frida mesrew me mama asam nye tenti me wadwuma mu na be gina baby say me na wokasa Sister Frida mesrew twa obi asem so sankofo no mo ye life ade me sister bi oba life me ba so ba na mintimi kasa kwa na me wadwumam ze say aka say Frida e na expose yo mo pa wo expose wan ya omo so expose yo mo so what ya say na obo so for video last time me yedi as a sofo no corner life so ana sofo ne say em say o ma prophecy sa lady na okobo afore of sofo no ho $1,000 so about life so na o say sofo bi akobo afore $5,000 na sofo no sebi oba be na anase nipa be na woni sofo ni encounter abeta mo $5,000 akwa no so what you say so obegina wo life say na Frida na sofo bi agimi sika sofo na chinchin ni sika anjinchim ne nsa anjisika sofo be ka just be bra na fa wo de wasem koye na sofo ne seden o be bo afore na ndo be ya onya spiritual works ma Frida this guy kon wa be kan kire wo wetimi the 1,000 ko sa adu 5,000 afro won say dey asem de bre Frida Mr. onye lawyer onye judge your kids need you oma no bia no wadi 20 years home they need you Frida hwe ubeje say why din you obi e din chen wo I'm telling you so what you say ubeje area so boat wa we say you see edua bi twed edade bi twed me da sister say wa so menya fake me bibia me bia no proof fact and evidence
A recording so I'm meeting me abo. And say me kasa me kunu me je me sika free ne ho. Na wari ne me wari bioma because awari a wo be wari oba. Na we need trust e di ma oba no. Oba bi ka say na so aba be den na oba be ukunu benya trust ama ho. Oba wo te awari ase na wani san hwe wo nyonko ba awari emu. Oba wo te awari ase o. Na wani san so kire wo nyonko ba awari emu. What kind of a woman are you? Eso Herbal. So far yes you can see. So fire esi or can see. Nana ka so be pam na na adwo amanako. Na Nigeria ni ja no na ya asafo abewale. Dabi. O se Nyankopon se mo onwale. Na afa utrim. O shaka wa bo na ya asafo ho 10 billion, 10 billion, 2 billion kwa ya asiye. Na ya asafo maame ya o maame. Kwa sia shameless fool. Na ya asafo maame ya o maame. Imbecile. Income poop. What? Nana ya asafo maame ya o maame akoya nsiye. Oba wo to Dick baya. Oba wo je visa ma abusuamu nyina so omunko Dubai. Aboa ona sesa dia wo ko nkoto. Wanu se wanu bobo ese wo so no twe. Wanu se japim eso Herbal. Aboa te se wo. Sa oba na no wo America say na okodi ikote ya wo Ghana okwa na wakodi ni waba okwa na wakodi na wakwanyim tu abegu nkola egu ni so na ni da mu fi no. Sa sister na why say football no. Na fu apepia pa so sese wo sono no wan se mi fi sa sister no mi fi no ko so ne maame wale no sunsun mu e ma nyina ye sister so ne wo mpane na waje edi obedi ka say we ira ye say na waje edi and na me problem ka sia ne say because he was a Nigerian no until ye twi no and tin kwase asem bi obi be friend na obedi kwasia beka kunu won titwi betote brofo beka kunu on tichi beto te brofo o brofo tan na ukunu nankasa so won te brofo no wai so odwan no obebu kwase abeji usika enti o hu se wo funti fofo lelele kwatsia na esanse wo Nigeria ni na won tichi nti kwase won tichi anya brofo papa na ane beka on tichi na sa won ti roba na anya brofo na ane beka betna social media na me doctor o brofo wuye o brofo ato nsiom. And maybe ko wale in Nigeria for SOCD Shebeka kunu or wale in Nigeria ni she buildings ni apartment or moton da bi nya eso Herbal on your kokukuru sika e de kwatie na bedi unu wa wonkwala mienu o wie wo se ko edie na so wa hwe oba o wie wo se mi eso mi kwala ni da mi yem enti ma hwe mo kwasia me Isaac papa na ade ni ko gina odi ni be gina TikTok no mo obedi matam no na bosumi bia otua $400 because me twa nya for se wo aboa odwan wu ye te se wo. Unknown caller. Say for your gun and so me fake me bibia me bia no proof fact and evidence e ya recording so ameti me abo enti me kasa me kunu me je me sika free ne ho na ware ne me ware bioma because aware wo be ware oba no we need trust e di ma oba no oba bi ka say we yire any obi twempra na waje adi oba bi ka say we yire aye say na waje adi and na me problem ka sia ne say because say he was a Nigerian no until you twi no and tin kwase asem bi Musumunjani amasene. Oh. What's your language now? And can you sure say was a Nigerian no? Until you twi no and tin kwase asem bi obi be friend na be ka che ni bia. Say for your Ghana nimpo and what's your twi no what's your language now? And can you sure say kwase asem we nyina ko be so. And say no tin na me hu say that aware ni brewu. Mutie. Simply because until me not just one kasa na uti abusive marriage. Also no one kasa na uti abusive marriage. Bema na anya wedding. Wonyi me no ye engagement. Bema no anya wedding. For marriage certificate bra. Na uti abusive marriage. When a friend is saying language so jani kunu. Won want brofo. Nya na usi ukunu ni made no. Kwasia. And communication are very tight. So me explaining bibi kwa na me de brofo be explain ya na. And to say the chromo kasa na say kasa what sia ye de beka bibi a kire no. And one thing na me just say aware ni me ntimi nware bio. And so me yi me ka what 3 years mu ne wa me yi. Because Ghana had also be teaching sema na obema ni nya Ghana ni.
Eso me nya fake me Mama yankwa. because I say Nana ya osafo yiri ni. Sister Jennifer, Mr. Mumunjai. Sister Jennifer mpacho mefro why? Mefro sister, I respect you so much. I love you. Insult be say. Na wo fi say oba ahun fentin be fa o. Then can fan ko na kama be fa o. Ntimi mi bo mi ho abon fia say me ni bebi akọ. No matter what hana metina. Nti wo ya me dan kwa metina ho. Abonti ama me dai eso ba man sika no say on fan high dine no to sika na be ya me eso eba o shine. So far yes you can see dick buyer. Fufu la lefu. Woman nana ya osafu sika se wontu. Nana adwa no mo. Ene wo kan yem na meka. Wanu se dia obubu ju nsoton. Wanu se dia ohuru choba yiwam. On se ti apompon sa tete brantan. Usire mo wo sesa akokofunu. Wanu eyi kawa se pim. Kasa wanu ode wa hu. Me no be call boot. Minti ye di obi abeka me sese me kunu be ja me. Na me de obi wo. Obi eso e ba kasa obi hu me. I will give you lawyer free. Me lawyer take no court onti me kran to si. Onti ni na nsi ho. Asia. Munti na adwo asem. if you will be and pass me go to your me friend one fa. Me no kola ye bodom ohwe ma me no kola ne da tin. Na nkofo na ye adoye. Abontin to say streets move and na say guest house. Some nights ye no clear signs means a minimum no I knew where he was coming from. And so this kind of man no mete. So a man is discuss on phone tunko. Unyonko ba ni kunu te. Na watimi ahwe nyankopon anim. Na ya osafo no so why say wo dwan ya de nsuo hia gu no so. Na sika na nani bre no sika nti no di mmachi nti. One ne yira baba wa fefefe a won te say won ne te. Na obedi o ma me pani wo why say kimpni. Why say asasa wa obedi wachi. Woman ni sika we de na adwa no mo ehye be hu. Na adwa na ekasa no. Nyame na meka. Oso ma ni kunu sika. Se ni kunu tu. No wonko sidan. Onko rent dan. Mu na mudi mu kasa. Mo support we so eba no. Ewurade ma yawa ma me we di na adwa fam no. Ewurade ma mo busia fam, mo mba fam. Na adwa. Janet. Miss Adwa. Sister Frida. Miss Adwa. Yes. Now what to say? Oba nana ya osafo ne ex-wife na America na sem no nie. We na eso eba ji ni kunu no. We na eso eba kope ni kote ye dia wan fa ama no. Nana adwa na aba ha no. Eso eba ewu kwasia ya me de be ya okra ye be say the battle line has just been begun. Oba ti say na fi se oba ti say nana ya osafo ba beja no abefa oba ju so krobo ti say wo. Eso eba bra na mfa peche nkyere. Bra na me fa peche nkyere kwasia. Wanu se dudu puno. Shoba hwinim. Asa di obugu ntasi oton. Shoba hwinim. Mami yi picture we free machi na me fa yeso picture ni nkyere ye. Kwasiam penny. Eso eba me say wo. Minu mienu the battle line has just been drawn. Yes. Epuno no. I bluff no kra na adwa meeting kire bluff no mpacha why. O de eja wa ko school. Kwasia. Nyabutre. Oba me sia wonyonko ba no onyem. Eso eba ma sister di ni se ko abrochire. Oba na nka sese nka wonwo na nka ontena ni kunu nchen eso ebenti menu aba na ware enne na ya asafo ja eso nyina no eso ebenti mi ekwa edi letter eso eba wa ye boni o mi kuta letter no wate wa ye sister boni wate wa ye na jo boni eso eba everybody na chiamuka Munimo sister na wa plan for me swing munim na ya asafo dia oni eso eba this sister ya fam oba be sia wanyem eso eba mane di nkwala no ode ne medwane ye ode ne se ne dwane ko UK kwa wo ye kwa sia to eso eba dik baya eso eba dik baya kwa sia ba so fa yes your cancy me so di opabra 20 times I swear to God me be ye evangelist na free me din so until some bring you down aboa wanu say di abubu ntasi oton wanu say asawa
One no say kurasepono, one no say tete blantain. Nana Adwoa na me fele no. Sister na me fele no. Because oye uraba, wa ko school. Shadia Nana Adwoa no brofotie. Abua na language barrier, and a language barrier, and a language barrier. Oh, shine. Language barrier, bay. Language barrier, bay. Language barrier. Lady me patch on Mr. Language barrier, bay. Who some best way about who some grand and started ban. Many more pictures. Whoa, me dealing with you miserably. I'm telling you the truth. Me dealing with you. Abua to say wo. Abua o shabua to say so heba. O shabua to say so far yes you can see. Dik baya. Ka kwaje prophetess bi kunu. Na prophetess ne see us here mame. Sit down. Abua. Wa mo bia ware agu. Hwe wanim na Nana Adwoa. Enso heba Nana Adwoa e peninsin o. Na enso hwe Nana Adwoa hwe ne ho fe. Okuta nkola nan kwasia. Meme di wa ma wo boka sa. Meme di wa mo wa boka. Meme diu ama waboka ema Nigeria ni so asenya bediu e de nkola mienu agu so koye die na ogina oba life a e na me yes husband grand na afra na oboa wo ye wedding na wo yes husband bi wo ye wedding so eba wo ye wedding kwa snampeni so heba obi a wasin wuye na na ya safo maame awu so koye asiyie aboa wasene na na ya safo maame utimi mana na ya safu timi bu na yire denet wo bu no otimi woni si abonten na sister ne mada abonten no makwa hwe hotel akiri kwan kwasia ni nyina na na ya safu kwate na apese woni so ba me ya lawful I be tell you I creepers mad people that they are in the street what bottom shawuraba na ni Nana Adwoa na ntu na ya safu no gina no okanfo Nana Adwoa obi a wone ne yire agya kra no okanfo no nye so heba ne na ya sa zuma nelson no ne na ya bawe ne to abom te san kate cake eso heba ne to abubu akusu se osono wode ye na no ya peprepe sadia de na no koyi toilet aboa me be show insult to me promise me catch on me say me I was in the street ma obi ma so life for mame Nana Adwoa me ba be delete evangelist na free me din so ye nyina de hu wura blog nim ko wanka samo betemo samia o media so kwasiram penny eso heba kwasiram penny eso heba eso papa we ni number esan woni papa we say twempena aboa de sister ma me no wo ba be ko ni crazy me no wo ba be ko eso heba eso heba papa we say woni papa we eso heba I'm watching you, please don't show our live video. Brother Also heba papa we say woni papa we number ni 024 90 27 2 no me fa nka ho eso heba ye hwan e yo obi kuna na wo je no utimi stop papa ne se mo ne mba ne ndi agro mo mfre ne mba na boa papa ne tu na ya asafofo sa na ya maami ya mene na chempena jani mesrawo onye papa uya maami ne betete wabusunyem so me se mabo namba no bra bonte na bekasa meboa me fa tu ne nka ho so na number ni nie 0244 90 27 na 9 last number no me fa nka ho aboa sa papa na nya obi kunu Mr. Freedom but me nya kasa oba pa kasa kakra minim se obekasa minjai me da se minim se wakasa nyende na me request say pese me join ma wo hu say nye se ma abandon wana se bia na wo kan ye fitintia efi like beginning no Nana Adwoa mi jina mpa wo cha wate wo ye uraba nana wo deserve better eye me ya se me fi se wa neglect me nti e ma me bufu ye ene me jina nipa 3 million nipa 3000 e jina TikTok Nana Adwoa I love you, Wate. I love you, sister. I love you, Wate. What bread? You have been a victim in the hands of this so-called useless woman, a witch and a wizard. Calling her so heba, a boy. This a Freedom Pacho. No, Pacho, what do you tell me? Oh, a Pacho, where put the assembly annual. Assembly annual, Pacho. Na number so saying, yes, a beer. Na
ma abandon no tell na make am before no na asam way etwem de dada but so say when je kan esu ntwa sister metana wan kasa se wo media no so a wonim se menka mama ya di matam for how many years nana metiase matam for how many years court letter nie or de me akọ court or the court letter nie or de me akọ court me ya serve me court letter nie sister court letter nie me wia opa mama mfa nkyere badwam mo obi ankasa me boa court letter nie nana court letter nie me wia mama mfa nse ni wo Facebook court letter odi brem nie ye nipa 10 okura wo kan obi nana ya asafo kan obi ye nipa maako names in na wa no obi ya wo the deformation aboa na the deformation kwato me so na wia be kase me kum nipa wo the deformation kwato me so me say me ne nana adu anyina kita lawyer baako me ne nana adu anyina yakuta lawyer baako freedom pacho wuni Ghana ho ntin wo de me lawyer agina mama no me lawyer agina onko odi asem no court o mo frɛ ye eso e ba ma hopio kwasira mpani ba wasene se kakwa ye de awura nsuo masande ato apaso ho sa adwene ho ye nyan sa adwene oda nsuo sister metwa so sister etimi kofa me ba papa e de ne ba ma boy ni sika so megu mani mase ma boy ni be di mata me na boy no ye che no court o pacho se fida minim de kan me na me fi se ma me ni obi a wo ye ni papa se na minim so wo ye bosom sa e na ma mi kotwa atoro wo ye ni papa yi na won se da asem ni siye won se makasa kakra na maami yaba mo ba be di matam na okọ enwe ya wo tina wo di ma manenya sampacho wo de embie wanu na do abrotire ye ko wia ne ma me mpa boa ne me perfumes maami yaba ye live video say me ko abrofo fie na me ko wia abrofo mpa boa ne abrofo perfume misro enya na ya safo si won paw na ya safo wo si won paw wonti ase hwe oba no a wode da ho na no twete se enwo wanu si o chaka wanu tuntum se kopobri wanu se dia uyi bini fa wasambra na adwo aso bio am telling you so ya ubaba be yi wo na ho onan na asene se yi no ubaba be yi wo na ho aboa eso about three sisters wanu se akawa wanu se didipono wanu se sinapia ba wanu se tete blantain asam ne so ntwada me person so beto we di matam I had enough nana I had enough wo media so I had enough of this mommy way nonsense oba no wabekasa na nipa guso no wabie lie na nipa guso no ma di matam me nipa ehwa me no eso nipa ehwa me no enye san kwase afo na ehwa no tina wo ya life no ma beguso di atembi no enya asafo ba ebi te sa na adwo na ya asafo pa utimi gya ya agudi enti se ekodi bola guso te sa eso heba oba ne na asia sene say eso wonya doctor o eso wo fa na tete aduro na wodi abro na ade aguntuam na wo hyehye no waton na ade sika na bom mema wo bai wo di sika na kotokote ye kwa asia eso heba o shine so far yes your cancy da me ba mi shala geso me no mi ye be ko part 1 ye be ko part 2 ye be ko part 3 ye be ko part 4 me ne na adwo nyina kuta lawyer ba ko me lawyer be na adwo lawyer I am willing to pay the lawyer fee for na adwo minim ya koso na jaza ubra wanzabo minim ya koso na nie mi di wudi nie na ya asafo nso di nie ye nyina wo ko se deformation kwasia wudi deformation akoto obi so na aba no aba be di ni panatem ye ba ye se wo ye Kristo ni ntime nkasa entwam wo amwa nkurasefo awurade ntwiamoka mokọ kwasana mpani we ya won ko medical doctor ya odi aduro so sonkofo ani so eso na adi aduro ani so ayira na nko na wosa obi asukure ni wa wasa nani abua kofa mpanimfo etane ade asi o mani so begu a wugina na wudi o matem mimi nti wo so fla ho se wo ye doctor kwasana mpani ba eso heba wanu atete se brazia wanu se boa wanu atete se brazia wanu sreni asese kabane straight kwasia da bia me ka cho se me grow up in the street ti eso men kame oba na wabeye na frida free ebra na frida na otwabon kwasena mpani ba uni sanka wobetie me kakra nke be me de pa nana mate na wo ye nyamedwuma no manyamedwuma no enkoso saa mate oba ema asembia ema wunda na no just stay for what wa fam wunse obi aka na no ato wunka senti opa besia young girl a wo ye wadwuma ko school wo ware ye eso e ba hwe nyame ani magu wa ware no
Nana ya Sarfo anwale ni nti. Hwe se de abɔ ne dam. Enua be no won buru mi ne umienu ne ukunu. Ene wo mma. Ode ya ko no gbopo nyina. Ade na woje. Husband snatcher. So Herbal husband snatcher. Ukunu si koye DNA. Ukunu si koye DNA. Wan kase wanum. Wo se nana ya Sarfo afra wo se one wo benti wo beje ne ba. Koye DNA. Snampani. Wo bodam na ya na we ya na mechi watum we ya me de lawyer bechew e na mebo me lawyer amane kwase wo shine o shine eme aponche wa kontro sa adwene ya de na to da so wa kontro sa adwene ya de na keja usisi pa ya sa de ya twetwa keko wo so Pacho we yes na make mpacho twaso oba pa mate unti mate me gasra kakranti no mate Nyankopon hira oba pa ewra abusuam nko follow Janet mame why sister na nka eso eba egu na ware no sister yeso eba egu na ware why we egu na ware ni kunu ni prophet na ya Sarfo na husband no sister ya oba shi ni husband ene na ya Sarfo eso eba na egu awale no ene de se mu amahu de bia me kan mu njindi oba no we betwa tro de akere mo na nkwasiafo bi maji atum Eric, I had enough of this woman. Mate, I had enough. What to be catch a man for say? Me ma kwa brofu fia ko wi abrofo niema. Me ko wi perfumes me mpabu a me hye nyina ya abrofo no. Emba mpabu na me ko wi a. Enru so abetena honom. Na sani na we bedi atem. Wo bodam wo so fa yes your kansi. Huye nyan sa adwene. Mate mido. Mate mido. Medase. Kwa snampeni. Munti onu ane no nsem ni bi. Ya kasa mun pese ni pa be kasa. Muni mensama maami we yaka. Muntie nsema yeso Herbal ka kire me. Muntie. Odi fa ho bra. Na Frida bem baba ya Messi Papi a Hemre. O si Frida ho kam. Samuate. Dem ho nyina. O si papa bi be fa me bi kodi me. E na papa nse me twam bon. E dem ho nyina bon ye. Manwo kwasnampani maami we. Jimi ni maami we. Oba Johnson Krogba yeso Herbal. Oba Ghana ni bema mema na di no na Nigeria ni 419 ya woni din oni ID oba ebe di mami ne nyemo ye mami ko bi adwuma ma no se ono onya doctor ntini ya unse aduro no so wonto ni yanke na kwatete ndro no de abra no ni yanke ko no kwatete no de abra no ni ode agu adiem ni woto ma nkwasiafo eso ebe aduro wan ekum nipa bebre wudi ni so fa yes your kansi junso krobo wanu se pimpinis wanu tosi se twa abenem aboa ahem odi fa ho bra na Frida bem baba ya Messi Papi a Hemre o si Frida ho kam dem ho nyina Hemre afi Frida wi na ne ho se peno mo tat so de chi papa ne tu mo tat so de chi papa ne tu Ori no kan say papa ne say man en kan che Abigail na o introduce you mami we wan oye trauma eso eba na me pa che o doctor bi mra me kire me uni unya kote ndi ana me bi kisi mi kunukura na eso heba ekotwa eso e de na ekoso e wo wisire mu ho minim se wisire mu ayetum sadi ase mi twam bon no minim se wo wisire mu ayetum wisire mu ina e poto bibre ade na ba me bia bedi wa na okọ Lady Sar, what's up? Hey. Eva. Mate. Mate. Yes, Mate. 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 Yes, Nana Joa be kasa akire me. Me kunso wonso. Mate. Mate. That's it. Yo, bye. Hello.
Mame, Antiness, who will platform you so? Who will has say today I'm starting me no nane be sister wouldn't dia mama dia yame. Uni menim guasia mami we yagume, mami we see my bottom, man confua GD. Ultimate na social media say mimi kunu ma me driver bi a wo drive me and na driver ne me die and na me wo me back to kwasia me bebo wan kasa wanu masem a wo kunu se koye di ye ni wo se wo kunu se koye di ye ni mate na go there me nye bio why a video my doctors ne prophetess for ne bank government workers ne enimiam for bi te say me kunu o ma fra oda nkwase afo no mba na o ma bedi atembi na o mo depression for te say wa o mo dick bias te say wa muntie eso hebenum kwasia obi kunu ye birthday party mano obi kunu ye birthday party mano obi kunu ye birthday party mano muntie nanum kotia miya gaza na meje o de bone ho nsabra ne aboa ememe bi jinsa asene dai papa de ma o mo yere num te se de mi kunu ato asase kakraka de acha me no enso de da bi hey we obi e ma be ma ni di na ni srem konko nene na koso onya be ma papa bi obedi no aboa te se wo kwasna mpani ba te se wo ukoye birthday party di mo obi kunu ye den so far yes you can see ukoye birthday party di ma na ya asafo ye da aboa oba be si afiansa wawale wunyim yansa enamo beti se so eba be ma ne bu adwaman ma ne nyim ya ne na furu wosoro ansa be ma ne ya ne ho ade o chimifo te se wo oba ma me awo anu no abra na menyam na me ka wa hye na be ma no so wo Ghana na be ma no enim esankofo ya mabo mu din nyina no mo hotel no so aye dum like because na mo se me ma surprise party ya Matthew osi oba ma wale foforo a mefu boso na chese wonyem na be ma Nigeria ndi wale no oba memiti wei na me ni mi kunuti na me se me koye birthday party e dia surprise birthday party aboa woni mo nkofo omtu yesika edema despite group nkofo akwasi aboaje nom kwa mi se fa kan nom ya advert de mo a mo nya birthday party fa ma kwa mi se fa kan nom shimini ada na wo de wa shimi sa wo de yankopon bo se fa wo sika echeche mema wo de cheche wo san de sika eche aboa te se wo se wo be hu ni ekoso enso entonwe achi ya asafo wo yire me eso me kwa na me je sa party no to me ho so on falimpo ya de ma wo na na ya asafo abra na menyam na me ka wa hye me na be ma no so wo Ghana na be ma no enim esankofo ya mabo mu din nyina no mo hotel no so aye dum like because na mo se me ma surprise party ya o mo ka se wo be hu ni ekoso enso entonwe achi ya asafo wo yire ama wo bi twa me ne wo mienu wo nua Frankie ya owu yi enyo obi a yire na ma say stay away from people's husband so Herbal stay away from people's husband shimini muntie me kopensu ya no eso me kwa na me je sa party no to me ho so na me yade ma wo na na ya asafo abra na menyam na me ka wa hye me na be ma no so wo Ghana na be ma no enim esankofo ya mabo mu din nyina no mo hotel no so aye dum like because na mo se me ma surprise party ya o mo ka se wo be hu ni ekoso eso entonwe achi ya asafo wo yire ama wo bi twa me ne wo mienu wo nua Frankie ya owu ye na me wo ene Frankie na ye nam e na ye de ye ni ma kire hotel no wo ma kobrane e twa me e no yi Frankie free mu e no de kwa ma kwa sia bi sofu jimifo bi asofofo na mo go Ghana sabi ni mo be je ti mo nka no kre de bia mo panifa downfall and so many because for the past 7 years I have been quiet for all this while and you guys are not going scot-free this time round. My am Mama so. Mama je mo se bi wo mo se bi di adwuma na.
Se me ye adwuma na ekoso ade na ye mo ya na mo fa ma ho de mo nim de mo nya Asnampeni so Herbal. Sophia esi o kansi. Sophia esi o kansi. Abua. Sana nye Jonathan kwa na ade ye no. Hey, eso. Sa wo for sa ute sa abete. Ah, eso. Mi ye kwasira mi ba mendi mi mboka o. Sophia esi o kansi. Emema se na adi wu. Bre ya no wo yiri. Ah, wo ye ya ma one ne yiri ntem tie. Bre ya ne ma frɛ no kura na obu afu kwase awudi ni ba te se wo. So eba me se abobo number no, you know what I'm talking about. Kwase papa na free winsta. Odo okoma ne mesika kura na wo buru ni nua. Wo to card che ba ma nyina. Wa bottom. Ho a wo se. Ho se ne wo tete nto su ton. And on say Who said the outing toes at tongue? Was some penny bar to sell. Oh, Frau, who's away a doctor? Or send an eye as a first one by Geneva. I'll put one way out by Geneva. Nana ya asafo, wo ye pepepe. Wo twene. Wo ye ba twene ba. Ala wo ma metem wo no. Wo ti we din. Where's the wire doctor? Enti adwene na wo mu na wo so wo. Asai. Ya asafo, adwene na wo ti mu no. Wo ma me wo no, wo ti ni bofom. Enti adwene ni eheke. Na so ade yan na wo ji wa nana ya asafo. Nana ya asafo kwati. O si won pew. Nana ya asafo si won diu. On kodi nana adwa. No one bedi wo ba fon te se wo. Apa. Kan yen kana na ya asafo nke betwale na so. Ashew. Oh, show me on the fake account. Show me. Who? Ajeje nkofo ku ne. Eso ajeje nkofo ku. Eso Herbal ajeje nkofo ku. Eso Herbal ajeje nkofo ku. Ajeje nkofo ku. Dick buyer. Eso Herbal dick buyer. Madam dick buyer. Dick buyer. Eso Herbal. Kwa snampeni dick buyer woman like you. A dick buyer. Si ya sa upese ye nkoni sei. Ya be kone sa. Make sure ntokwa mu promise abua. Make sure level. Do be too smoothest level. Kwasia. Udi na ya watemo bedi ubi. Okwo Ghana na wache chira kwala yinsa agu nachi. Abua. Sisi ya target ni onyankopon. Uya so onyankopon beba beka wasem. Uya so onyankopon beka wasem. Na bechi na tum because we so America do me ma. Abua na man 100 million. Uni twa sidi. Ofi se san kwankwase afo na edi wachi na ma 10 million na mani age 10 million na mani age no shabu te se wo eso Herbal so far yes you can see ho sa akukofunu ho sa akukofunu obi kunu ti hwe Shadia na ni abre asa azuma na ese no gina bossing ring mu ko ntokwa kam to be dia smarto so no be nipa ko say me na wro me one sorry. No, the better than who are solid. Also, by your day now, all wrong which and I are for a besole. Better now, wrong which and I are for a besole. No, solid. Better than no besole, sister.
Meda na no be sole. Atem di dia wadi mi bio. Eso ma show videos nyina he. Hwe mo hwe doctor mu hwe. The doctor mo hwe na no. Kasa dia na no ayi ka mo hwe. Mo hwe. Doctor mu. Oti abrochire na wo ye ka adwuma na wo kodi eso he ba chi anya no nchia wo ka odi watam. Mo hwe doctor mu ha. Monsha doctor muha. We also a doctor. Eso ba video dia mi wo video bebre. Ko dade a obedi mata mitwini nyina. Mitwini nyina kwase aba hwe. Hwe obedi mi Frida atam. Kwasena mpeni te sawo. Umfere ade wa hu. Umfere ade so fa yesi o kansi. Umfere ade wa hu. Wa boda mo ho tru kaye. Owie no kofa Florence obi nim na wa esa achacha no. Florence obi nim na wa esa dokono no. Wa esa kamia dokono no. Florence na ni kuna pema emenne yekoyi ne ton enne o pro no Florence obi nim na ne ton pro kwasia enro wo betena wo say mi kuna kwwa mi kuna kwfo ba fa evidence bra shimi ni ti sa wo Florence obi nim oba wo search barrier wo search den mo hwe so e ba we o so e doctor we ni hwinim mo hwe ni hwinim lady Mr. Si ama min ko videos ni mu na wo videos de menya adaje pa Mami nko video sinimu. Shimi ni tisa wo eso heba. Kwasana mpeni. Bua ebufo na mede bae. Manya ma sate wo video na video kra de mami nko wo chapter. Ubuku nie. Ubuku na mi bie no. Where's your doctor? Eso eba. Mami wo yali o won. Eso u video nkwani o we nyina ya o video sa wo kai. We nyina ya o video. Eso we nyina ya o video. Kwasia. Na 2016 me who no ya advert mama. 2017 and na issues no me who said there be apem and na me forget no. Abua. Advert mama biom. And me worry 2018. Na so eba. O wale 2018 e na uja aware tambe. 2018 na aja o ware ye. Na wonyem o first born na be ma ne die engagement. Wanya o weten. O wie ya utwem, o ka cham say me twem dede. Utwem dede nti Nigeria no de na dwene na ba ye wa hu. Sane ya wo besun ye no. Se we be du pool no. Osia. We di 419 kwote abua. O chamani ba eso heba. Ajeje nkonfo okunu. Husband snatcher, dick buyer. Abua wanu treasure wanu tosie. Uja na no se pim. Mo yen se de oba besia na no aye. Asa de aye de quotation nanum. O si apro. Ohini mu se de akọ nkoto. Mo hwe oba besia hwe nanum. Hwe nanum asa de obubu taaton. Bua kasam te so mo ade wasamba wo so no. O yale wa hu. Obi abedi matema no abeso so. Enna ma mini obi nya akasakasa. One bodam a Christopher nya yentokwa Anita free ye okura Bible Florence obi nim kura Bible wo busumsum ni tesawo shameless fool wo beka bia edan aboa busumsum ni tesawo oba wo ni obi ku social media ni waduru no gbopo kwasena mpani ba wa kokota yeye beka TikTok fo ne se wo di Frida na adwoa na ya Sarfo GhPage Sarfo ni nyina wo Ghana Judge Ben wodi asem no. Kwasia. Kwasena mpani eso heba. Dick buyer. Madam Dick buyer. Dick buyer eso heba. Kwasena mpani ba. Why said ya yesa ojonso. Wanu said ya okutu akura sepunu. Uhini mu said ya okọ nkoto. Wanu bue said ya osanwa. O shini ba te sa osansani ko hwini ba. Si sei chiminyi ba Johnson Klobo ni besia awo nkon bi te da awo ade nwenwunu ade nyanyan bi te da awo
Oba besi andi usika tokote. Inamri what tokote. Awo. Enekwe for what assembly bia fabra TikTok abi so. Sia obi abeka ni tokwa bia meje ntokwa na kwa manipa no. Nam no mienu na ekogina court. Kwasia ma mo ye Christianity no. Nyankopon chia moka. Kwasena mpani yeso abeya na no ese de adidi punu. Na no ese center table. Obegina bedi matam chimifo. Nyame chia moka no makogu platform no so na mudi matam bi. Mami ani hunyunu sa adwene a yede na to nsuom asa yi ne de na horo ka aso mami begina abeka asa mekum nipa makwaji obi kunu ya ba social media mate so obi abegina asa makwaji ne kunu wa begbo ki we di atom so e ma munyina maji adi agyimefo ewurade nchia mo kabendi mo won to aso achi mutia asase nyi mo ma Egwe 2019 abuo na chasa wo wale wan yi wo wale tamben oso yo wale date ben yanko ya chikakra na mencheke mami family charge nshim ya beba part we ya part 1 o chine beba part 2 no muntie tamo wale no tama na wale egu ye 2019 already now for last 2 no na ya media 19 already now for last 2 no na ya media show me because Nyankopon ye jimifo na ya me nim say eso mekos na chese wan wale mpancho eso na chese wan kasa uni be man tena dem okura nche yesa ena wale fo asemba na ukebi Sofia na kura se wo wale nche o wale ya na papa tena be mesi ko ye DNA Sofa hey Sofia ja Sofia ja trumu ho Sofia chai sister Sadia wanu ese dudupu obepe kwoti asa abuan hwe na no to ase nwa na no se ntatia oje na no awuru te se talking no oje asamle ko hwede ebo nanim ho no esense di obubu atadweme na keton kwasia ba u be ko on street woman be ko tina ka kire on want wa tina ka kire se FridaAfriyie o ye street woman enka ne ntokwa abuo te se wo Sadia wanu aye opena na ya asafo kwoti ashem owe na ni ase dia ojina boss ringim ase woni mewe da kwakontokwa boy free na kwa ya afo assembly TikTok bia so wa beji ya na gangelian menfu anu nkwa esosi o obi ya wade na bepa me chaw na nkofo na begina kwasia wo de power share winsem se obi aka ho asem ti ukwachi nipa no e de ne betena ho wo na so nipa nim koma police ya boa eya afa bi bra me asena ba so make sure say yes ka make sure mungani duba wadwene papa me madwene yo enkofu atu mefo mi kuna bukotodwe mi kuna ne mi akasa mabusuafo asu mi nkuma afu asu lady no bonom I had enough of your nonsense minim Sadia mete eya me spake ma wo oba na ma betretre eso metimi abokonko mama wa obedwane metimi ahye bikini ama wa husani ya body tie kwasia hu so nkonsuo hu asene hu ye nyansa adwena wodansuo 2019 yentie 2016 me hu no ya advert mama 2017 and issues no me hu said there be apem and me forget no sama me advert mama bio and me worry 2018 and me worry 2019 kwasia so aba uni chance dintu wale 1 year ena wu tu no abusuamati o oso wale 2018 ena na wale egu 2019 ono wane nu monyam na meka nti muntie ebia na mantini ye ana mantini ye wa muna moye mutu no fle o kono wana menwe me ana baba be mutu muntie osi na ware no oso wale 2019 ana mantini ye 2018 ena na wale egu 2019 ana mantini ye so ntina akuru di tu 1 year wo mienu tina akuru kwa ya DNA Sufaye obonaja kwasia woni Sadia ya kunga tontokwa wa bota mo hu
yan starte no anka we de ono ana no mu nsemo ti on ti me nkase Frida de asem to me so na 20 Juliana Sawa. My sister-in-law, Marjorie. Mame. I swear. Marjorie, my bra mami no. Where di ubra tamsa, ubra ya kwa winseni, ubra ya muni ya menyi na say. Marjorie, o ti me kanchira me say, ubra nya me ho ade, me ti abrochira me ninkrata, o aye video de ato wiase nyina say me makum nipa wa America. Marjorie, me pese me nchira mami we say I grew up in the street. We di matame ko 3 years. 3 years in here bisa ubra. Mu wa media no so sister mu bi. Mu bi Marjorie. Enya mu na mo ne me kasa. Marjorie, mo busia ne na me feri o. Me kula busia ni nuanom te samo. Christopher no munti enuma mabusia fo yenti na mayedi yo. Na kama mi wa hu. Kaduma ka me dia di na nkono obetwane. Mate Marjorie. Matesta. Marjorie, o si me ko fa me wa ubra wale me no. Makwaje ubra fi oba bi nsem. Wa kama nkofo nso age adi. Star Matim, that's why. Matesta, Mate, that's why. Marjorie. Yeah, you bye. See me who know your advert, mommy. 2017, and my issues no. Me who said there be a pen, and I me forget no. Someone in your advert, mommy, bio. And I'm a 2018. And I'm a 2019. Oh, so wale to me pacho as o kan na me re fika kra. O so wale date be. O so wale date be. Lady Sarp, WhatsApp audio. Lady me bapon why? Me bapon sisi a Astalanda. Me bapon. Ah, my sister-in-law friend me metie. Yes. Mate. That's me how Mate. Me pese ye hu date na wo de wale ye no. Ni date a wo se wo dija aware no. Ye nyina ye ntie. Na wo wo nkwala 2 no. O se wo wale 2018, na o ja aware 2019. Na until 1 year no de wo nkwala mienu no. Eh yes we be ne hu wanwa de. Ti na ukuni si koye DNA. Eh. Me pa cho so much. Juliana Sawa. WhatsApp. Marjorie me bapon. Me bapon sisi ya why? Me be close. Mate. Me free so sisi ya why? Me be roll out. Why? Matesta. Mate. That's the power. Why? Major Esther. Mate. That's it. Yentie date or the wale ye no. Na bloggers no mo ntwe. Na mo amun ko bisa no kwahye mebo na nu nsem so se ni kunu so wonko DNA. Ah, na 2016 me who know your advert, mommy. 2017, and my issues no. Me who said there be a pen, and I me forget no. Someone in your advert, mommy, bio. And I'm a 2018. And I'm a 2019. So eba, and ya woni mmam nyina useless awomo. O wale 2018. And our wale egu 2019.
O wale ya fepe. Kwasia na ya na ode ho to awale afo no. Yenya ya wale to them 10 years ni ade no. Ah mami se wo ye kurasi ni sa. Nana Glow +1. Also, se wo ye jimi force ah. Ene wo mama waste me time sa no. Ena da bia na me kunu fla me no. Se wo jimi sa, wa wanum. Se me wale 2018, ena ma wale egu 2019. Na wo yo wo nkwala mienu. Enti na okunu se koye DNA no. O se koye DNA. Already, now for land soon, na nyame dey assume me because nyankopon ye jimi fo. Na nyame nim say enso me kosa ayaw ni nyina mu. But Erade aboma ba. Asafofo bebregu app na so. Mesre se wo ho. Aya montu mu nua no asafofo no fo. Aha no ode Charlotte oduro okunu no. Charlotte oduro okunu na sem na woka. Mo me yankwa. Ye kasa munjai frɛ ya monte. I had enough. But obi Munjai frɛ. Na ya munkwa na modome. Me nso me domo. Me nso me domo. Wate? Nya munkwa na modome. Nya munkwa na I am say munkwa na modome. Munkwa na modome. Na muka asa me nso me ndomo anka eni. Me ndomo anka mami we nka me man attention da. Muntie. famina mi tria kama wo. Even cheers and konya. Obeka o. Nti munhwa ma so bloggers no. Enso ebe ba beka se ni kunu kan se onkoye DNA. Nti muntie. Kwa ya Sarfo se udi na examine na mi tuto gu wo. Na mo ya be fa me plastic chairs over 100. And the year watch night. Na mo wi mo bubi. Na mo de nya kana breme. Ma ya bia ma wo. Na me se si this time hia wa chopa me hia no kore. Wo papa wo se mi na me kun wo papa na medro ne kun papa no. Frida class asem na me. Muntie o. Free enso eba me beka asem wo media so se ne dro ne kum na ya Sarfo papa. Enso eba se nya no kore. Obedi matam but na de onu nka se confirm wo asa me kan no njindi but asem bi ma na gidi se de me kan na ya mpa muntie enso me de wonu nse bebo wa na wotwe me mekuma me buko to dwa suwa ye video akoma mekuma o de be cha me me kunu o de ne bu be fu me be na wotwe mienu ba me kunu o de be cha me muntie Samina mi tria kama wo. Even cheers and konya. Na students need to so cry Sarfo se udi na examine na mi tuto gu wo. Na mo ya be fa me plastic chairs over 100. And the year watch night. Na mo wi mo bubi. Na mo de nya kana breme. Ma ya bia ma wo. Na me se si this time hia wa chopa me hia no kore. Wo papa wo se mi na mi ku. Muntie ha. Medro ne ku papa no. Frida class asem na mi njindi. Frida. Ba wo ne nya mama jedi. Abagwa we bia na sabi. Our bladder problem. Che, wey, obi akono ho. Obi wo bladder problem. Junso mu problem. Wakoka na sema kire so heba. Eso heba de ti abonten. Muntie. Kun papa na medro ne kun papa no. Frida class asem na me njindi. Ba wo ne nya mama jedi. Abagwa we bia na sabi. Our bladder problem. Na what's our problem? Na wonim say men on person wo worry nya because God no ho fe. Na because of bladder problem meet no. Na be me bia fa na no we ja na si ho. Wa she. Na bi she wan Kwa snampeni doctor. Owie na wo de ne bre me. Hwa we gitantan bi ehye no. Wunti manje akola niska. Me man draw once pe. Me man within 3 days. Obwa o. Yes, na me nim sa adwene papa kita. Tuya wo. What the never na bi she wan gu nanimu ase. Owie na wo de ne bre me. And as sister Shen wunti manje akola niska. Me man draw once pe. Me man within 3 days. Eso eba. Uye ko shini ye dabra beni papa. So far you see your cancer. Na wa wo ma pete no. Ana wonim say minimum secret. E man na wa wo frankly na ye ko hotel ho. Bruno Esponzano. Na se mene na wo a me ko swatch obi say nipa no kan che ne so office ka mehe. Na sika no obi a. Enka me na ka me tisi media the manifest. Won say porn am boy nyina mo ni mo egu a. So me ne wa wo na won sha kora na ma ka kire obi say nipa ne won kasa. I don't know me ba friend me ba bon time ka Frida so oni mu nyansa because ya safi mu se me de sika na e ma no. Na ya dan na me de sika e support na me de sponsor no. Na se me na wo a me ko swatch obi say nipa no kan che ne so office ka mehe. Na sika no obi a. Enka me na ka me tisi media the manifest. Asia otutu sika ma obi kunu ye den. Wo me your surprise birthday party ma.
Na sata na me kunu no wa ware me foforo. Me yefunu boso na me shekawa. Me afide mate say so eba no wanyim no de wale ye. Mate say no wanyim o se na ni kunu na wa wale foforo na ne yefunu boso. Shame on you. Any Frankie na ye ko hotel ho na me kunu no. Listen, investors, are you looking for a... Ana me yade ma wo na na ya osafo. Abra na me nyem na me ka wa hye me. Na be ma no so wo Ghana na be ma no enim esankofo ya mabo mu din nyina na mo hotel no so aye dum life because na mo se me ma surprise party ya omo ka se wo be hu ne ekoso eso enton wi chi ya osafo wo yire ema wo bi twa Sister Chonchon na me dem abrawo kono a na me fa from ra kwasi aba kwasi atoti se wo say o wale 2018 and wa wale egu 2019 so Herbal ware o 9 left mo we so Herbal ne 9 sure ba 9 hwe ne na asa akokọ hwe de na wa wo ma wo yire ema wo bi twa me ne wo mi from na me the video audio so no kra do so we kwasia ko ji obi kuna free ni nsem ya safo me no wo ba senya ni papa ne sam na ye wa ya safo enka wonti me fa phone frɛ de biara da e wo wa call phone so wo madwuma mu say sister e wo mu say ye kasa de so ma te say ye se me no wo ba nti me beje me ba me ni wanu na so woni obi ni ba da na ya safo ti me floss wo beje ne ba senti na okunu Nigeria ni isi koye DNA o wale 2018 ena wa wale egu 2019 ena wo 2 eso abani onso hu eso me say this time wow mabushia ya uradi pa o de fa fam me de be fa fam try it ya safo me no wo ba senya ni papa ne sam na ye wa ya safo enka wonti me fa phone frɛ de biara da e wo wa call phone so wo madwuma mu say sister e wo mu say ye nkasa de so ma te say ye se me no wo ba nti me beje me ba me ni wanu ya me be chia o ka me tina wa suro ni asase ensio na ya osafo endi no no from ya homie nyamia me ni wo mia no nyina ya kotwa su frɛ na ya bompa ya mamo o be chia o ka ya osafo eso ebe se wo hu omobo sa hwe muntie me make family ni benefit from the me wo dama onyale ya uya dan mo ba ma owo kunu no owo yire utimi ma ne benefit sin wo a single person. What is your motive? U main reason ti ana ne nana ya osafo u me ma ni sika muntie if we say bi ne mami be free mo ne papa ne ade na eno no personally no me de eno beto ho kakra na lady na o accuse me na ye nana ya osafo ne re no me ne nana ya osafo ntwempa na me ne na ba be wo ba ni ediso so on kai hunu say ni mo we wa o feel say o be wa o feel say o be so life no so life na me nyanya o picture wo be tinka me se mo de mo misa na ana no won ka me papa asem nkyerɛ wo wa feel say me ne wonye me mbo udin na be so life ka won ka sa o be to pen na me nya o picture keke my for so many years nyina no this time round me fan channel an kind no who say nani na ni kunu ye dwuma of vision one na wode ye advert say my wife cannot drive without her lens no an kind me make family ni benefit from the me wo onu anani mo confess be free mo ne papa ne ade na eno no personally no me de eno beto ho kakra na lady na o accuse me na ye nana ya osafo ne re no enye so ebe ya nso na ose me na me accuse ni ose me na me accuse no afidi ose nana ya osafo yire so who are you o touchere ma yesen touchere ma say ne kitao wa ya say ababa wa ya ware wa gu nana ya osafo yire awade wa say nana ya osafo ne yire Our sister Jenna wa gu aware no and again what ya bro chiro one ne mmebo omo bra ade am bio na wo pe so fire ade bio na wo pe so Herbal na na aju eja aware na ma wo o se fa
na menena ba be wo ba ni ediso so on kai hu say ni mo went mo etete wontoma na ni odi aya mi amaye hu for so many years nyina no this time round me fan che no on kai no hu say nani na ni kunu ye dwuma of vision one na wode ye adverse say my wife cannot drive without her lens no on kai asiaba tsewo kwasiaba ya asafo me no wo ba senya ni pa bone sam na ye wa ya asafo akwese un se ye de asem to so na ye san gu animu asia na odi nana ya asafo ko no gboppo nyina mene nana ya asafo odi ye ko no gboppo mumisa se no gboppo odi ye kwese wo koye den ene ne yire nana adwa odi this time try pese minya wa nkasa wonsem ni bi me pede amayi matene short no wo kan eyi snampeni te sawo wo ye nipa ememu nsemu se wo wale just wo wale 1 year pe eso nti 1 year pe na wale ye na ade wu mienu no no wonder ukunu se ye yimani o se koye DNA wo ex husband o se koye DNA so fire we memu nyina nsemu wate we disgrace to the womanhood oba udi usika hwe mema enemre hey sister wo fode oba pa Sajeni family mi se wadwa mesra mo why mo fa ncha me mabere maami we why sister mabere matumifu ache mabere American agency. Frida, you need power somebody more worry send the man. Auntie Vicky, good evening, my dear. Oba life na no 20 obi ba no kasa sister you are beautiful. Oh, thank you. Kwasia. Woni misadi amabo wato wanka okura wunjimi. Podam. From Fue. Munti. Frida from Fue. Frida from Fue to ni ashawani. Semutie. Someone je kwa sermons no. Me say, edi da tam bia na no abu agu mi say me nje kwa sermon na kwa sermon wo de kwa sermon be na de bae obegina be twa atro say phone so ne yesebo me my respond here American agency be I'm calling on you. American government, I'm calling on you. We are such a wicked soul, mommy way. Kotia media wonya bindinti. Ayene yasa. Ochina mesenya ba ma o. Ochina me be one audios ni videos nyina no. Fighting her own colleague people. Neglecting those people that she's supposed to take care of. And eventually they died. When I'm friend doctor. What to say? Chese mi binti wakosere nku by force ko boniti kwasia wo betimi do me me natural beauty o so far yes you can see emfa ho nto me why we are match dressing ate ompabo na ehye na ya na enye we num nyina ye audios but me pese me make sure me pese me hu se me bo asem we cause ma twetwe nsem ni bebre ma twetwe nsem ni bebre me pe wanu asem na wo kasa wo kunu si kwa edi ani no na wo Frida okasado ma meka bibi ncho wan wanu na ye kuru ona ko pedre ne treaty wo wasena wankasa wo se na pro no me pa cho me meka asa ma se apro me se me yini nsengu ye me yanya because me wo se woni munyansa onye jimi fo ba me eso me timi baby me na me di masama kokot say ya osafa eyire abegu menimu ase ose me ne kru wo ba ose ma han dan ama me apam na frim wo se me mani kru bono ose me dro anya papa me dro asai nani obia so onim ya osafo eyire wo na ware mami we ye tro so far yes you can see we ye tro papa mami we we ye tro papa
Say Frida Nyankopodi Paucho. Say Frida wakuma no aba be kasa. Say Frida. Sister. Sister. Say Frida. We uba wa be kan mo mbeti o matie wi. Udu ba platform be ba. Say Frida me sraw. Fe Nyankopon ude fe nyame di ne gya ne ma no. Enwu ude gya no. Say Frida. Chan is a feed chasing dum life on the neck. Miss Slow. Omo TikTok, Omunya Yame. Omunya Yame. Yamina who ya cookum, only named you be ye. I will be a for trend. Miss Slow. Sister Freedom Nagupo Deep Out Show. Background, no. Noise for background. Noise for background. President, you said the American, Mr. Frida. Sister. Sister Frida, Wakuma Bawa Power Show. Omuna Warrior. Also, no more canning the crew. Who are we? Who are TikTok people to prove yourself to them? Who are we? Ignore them. People that they know you, they know you. You don't need anybody. So be proven Jeremiah 17:5. Bible says no man can anybody who thinks. So bet me ko fa obi mba be postu say ye ne ma. Sister Frida. Sister Frida. Utimi ko fa obi mba be postu. Wo de me match ra wo camera mu. Wo de me match ra wo camera mu. Sister Frida. Sister Frida. Sister Frida. Had enough of this useless woman. Sister Frida. Had enough. No, Baba. Senya ni pa bone sem na ye wa yausafo. Enka wonti me fa phone friend de biara da e wa call phone so wo madwuma mu say. Sister e wo mu say ye nkasa de so mate say ye se me no wo ba ntime beje me ba me ni wanu. Sister Frida na dra sister ayi Yoruba ha so on can't say trust Sister Frida. Sister, mommy wait me hear me post nyina no what they post to. Sister Frida-Afriyie is wanted by Ghana police. But are you wanted? But Sister Frida, are you wanted? You are still in America. Obi amachill. I don't ignore this. Obi Tanwa, Obi TikTok, Obi a fame. Sister Jennifer meaning krata. Sister Jennifer meaning krata. Sister Frida. Sister Frida. It will turn for the car, Sambia, no baby prove watch no. Sister Jennifer, mommy, where the this time in the back. Hey, Erande. Apa, Eti mami we tu beja evangelist na to na ne nako. Ejuma pa onyame afro no mami we tu beja evangelist na ne na on nako. Lady Sar So Frida. Oh, Sister Frida. Sister Frida, my phone, Sister Frida. Oh, Sister Frida. Sister Frida. Sister Frida. Uba brawa kuma amanie. Nia wa shawono. Hey. Manya radi. Sister Jennifer Martin. Opasa odi uyano. Auntie Frida. Auntie Frida. Auntie Frida. Auntie Frida. Amanya wa shawono. Denyamia shawono. Nia radi. Auntie Frida. Opasa odi uyano. Yeah. Nebra makuma ni kwa from na anu enti no mo yesa se abeka se evangelist nie se abeka se we to Kenya mi asem se abeka se because when ti man show so na yesa yesifo ndi ani bidia omu sa no because sa no so yo ho. Oh sister, because they don't care, they're already in the debt. They don't care, they are not Christians. Sister Jennifer. Frida, I don't want to be in my money. No, I know you. Sister Noble. Auntie Frida. Auntie Chinaso. Auntie Frida. Ya ni ebeka. Edene yenka ye. Yeta wechi wo bibiem. Se ya baso ni ekasejaya. Unim se me wejumem.
I'm busy, but I still have to stay here. Do you know? Unim so amisu. Ebusi ame piki obia, nti mo obia nkasa me piki misromo. Eni die mo me mpese me piki obia. Auntie Frida, unim se me wejumem. But I cannot. This is what they want you to do. That's all they want you to do. Me the bamba yes, what by your life for you? Me the bamba utopia. Me who say what? Frida, who Jesus Sanobo? What the man is going to do? No, the America I say na. Ben me di na jam kwala gunu so na. What put woman is 13 na say no. My di na me can address. Ah, me chana to na go to court. Sa oba no. Oba na ne hwene na no nyina abom na num kan no. Oh, it's a Frida. Frida, enkrofo gusu nyina omo twetwe. Omo trase but Mr. To say ya no. Never ma come show. Mr. Abusafo amamu request me drop it because we be amfamo. Me drop him nyina. Obi wa hase. Ya kame down. Eye mo ankasa. Ana mo beba abegina so na mo ankasa na masa de nako. Ya hu nyina. It's mama requested. Obi requested me so. Ono dia pesa odi wo ya no. Odi wo ye. Enti mabra makoma ase. Amania wa shaya no. When you now your process amani we fa me ho. When the process post to me, what damn. So far, yes, you can see. I didn't go husband snatcher, dick buyer, about somewhere so ever. Yeah. Oh, shy. Frida, me brama kuma ase. Erade se bra kuma na se. Ne jawo mo. Na ni opeso ode wo ye no fa wo nye. Na erade ompa. You know, say we any physical. This is spiritual. Ayi onji obi kunu ompa obi an hote. Opayanum sa who say ya no dia jinima no dia dance ya mama fo. Oh, this is Frida. Frida. Ateng. Oh. Frida. Into the udi sadi we ba ebeniso. Adia ye hunhu no de beniso. Ase. Ama akuma na ne dia yi. De obi ya bia fa akuma ne nko ha. Brama sima nyame. Na do mo no kono ne nkuma. Sister, Mr. Me pacho. Try, muntie. Yeah, ready, yantie. Apasa, odi we no. When you baby daddy we waka. Me say mo say wo nia wo e ko so ya wo baby daddy I can kire me. Ebisiafo amoti a mo twetwe comment section munye careful. Munye careful. Odi apasa, odi we no. Munye careful. Comment section. Yeah. Enu ti e ba bra ya kuma ase. Munima ni ntsamobetre. Muyi amasa kujina ho asa kanse mu sa na moye. Sa na moye. Instead of some catcher and more be encourage you to jai. The more time some of the jina baby. Ye Kenya me some mu do yeah. Eti ma bra ma kuma ase. Ye Kenya me some nke mu do sen. Ene beba so. Mr. Muwai. Mr. Sadia wetin Yenja. Obeyare. Enough. Yamina kuya kuma ye. Enyo na be kun sister. Jai. Nia radi. Ono dia pesa. Enough. Minyon kuba ti so. Fida wo tankan. Fida wo cha pro. Wa no ye post me fi address ni na do. Cha pro na wo kru the ring kese. Ade mu du. Ebu edin wo dia show. Ukru e show kawa ni boarding. Na me on free so mo na mi paso. Edibie na hwehwe. Eradi si jai wo na mi paso. Yeah, ready. Ono dia pesa, odi we no.
Challenge wow. Mr. Me be free to see ya. Mama nka semba ko. Debi, u free so ye be janyom ne. Yeah, ready. When free so ye nja to. Lady, mama mo ya me mpon. Mo ya me mpon. I had enough of this woman. Lady, I respect you. Sister Jennifer, I respect you. I respect me kunu. Me do me kunu me kuma afo nyina obi apema sa me po obi asem. Sister Jennifer, unmute yourself. Unmute yourself. Oh, and the way I in na be jaka. 2 years ni e kire you. Fire ho. Omo mo bisi na. Omo twetwe nyina eye kwa. Che, mami we timi betena ase. E ma be scout na no prempe koye manim sa abrewa. Lady she. She koye manim sa abrewa de ma. Yes, Frida, don't put yourself to anybody. Ana wuti hono. Pasiaba when you say you don't win. Ana wuti hono. Obemu a. Pasaba. Obemu. Who are you? Media be plan is about me theater support mami because I saw about me homeboy me. Yeah. Enti mabrama koma ase. Sister. Amania wa shawono. There are dear shawono. Sister. Okay, mami who say me ntese wono. Sister. Mami we di matemacha. Auntie Frida. Mami we di matemacha. Ebisia yampon obi anko ni fie. Ye Kenya me sama ka 1.9 obi anko ni fie. Sister Jennifer ya me. Lady me ko. Ana dum no. Obi o theater support the man. Buyɛr-FridaAfriyie etroye. Now the man papa no. What the opa no was screenshot. Kwasiaba. Mami we timi koma mi baby daddy. So eba won say sisi a ho abo ho so. When say sisi a wo twa ya wo ka. So wo twa aya wo ka. Sister Jennifer Brabak, me faw. Bra na me. Wo twa bo ka. O wale 1 year pe. So far yes you can see. Tu wale say 1 year pe na wale. 1 year na de won kwala mienu. E na wo be jana wo di matam sa no. Onya ye so me. Ko ehi otomo kwa shieburu. Imesel. Abua ba be yu na ase me yanhwe wo na ase. O pase se mfi ado. O se ase apro. Wano se kem. En na sani ankofo tu mefo no. Mi kunu ni mi nkuma afo abem. En sister Jennifer man kwa sani obeba beto him no. Mempe. Kwa siampe ni eso heba. Nana ba the traveler. Nana. Sister Jennifer requested bra. Nana ba the traveler is a traveler. Nana ba minimo. Manonto wanoda. But modiana beje me number. Ko nyankopon no fa me number ma wate. Na me ma good lawyer wo Ghana. Uni ho beti ebedi asem no. Kwasi obedi obi atem no do bi wia. Na odi nipa ne nam court. E na mechi watum ni e yo eso doctor kwasi aba. Kwasi aba. Mami we di me fear address be to social media. Any Buyɛr-FridaAfriyie minim say wo betimi ho screenshot here. Buyɛr-FridaAfriyie wo Facebook. Sure. Mo wa ma kunu edi obi ba. Evia de fi America. I create passport the man is on na e by law. So eba wo ye jimifuo. Na mami we kura minim ba bia ma me kofa wo. He. Wo bodam o. America mi kunu timi wia obi ba. America ya fake passport. He, mami wa jimi sa. No wonder say be me bia ba no abedi wo no kwai. Cause we memu nyina to a chance. We memu nyina insafu ma we nsa wa hu enka minim we mo aka ba ya samanjo. Abrochire na meti America. So eba be you passport to chire. Mi kuta passport mi ansa. And so ayi sa Florence obi ni metra. And mi kuta passport kwa sia ye kakrata ye de tena abrochire. Oponse usuchi abrochire chinchi nyina Florence de na wie. And then one to Ghana, Anche.
Jimifo, a master munti wukunu di 20, Woody Milka, Uquaya woto. Mammy Webber pursue my dressing in Amoria. My dressing. Now, America government, any social welfare for him, so what your crown. I have for a you know, be their sentiment. Any Frida-Free, meaning some betting in one screenshot here. Frida-Free, our Facebook. Mama Mukunu, Eddie Obiba, every other free America. I create passport to the man is on a biological father of Apolano. Now, America government, any social welfare for him, so what your crown. Look, maybe Apolana Bagana. Matthew, Samote. Or see Mimikunu. Mimikunu, every akola, Obiba. And a Mikuna acquire fake passport. And a do Obiba, every any pandina Kogana. I will see a mammy when never can in now. Me Pamonchometi America. When the tea America waha. When the one America waha say. Me pato America obi betimi awia obi ba akoya fake passport any fake name e de ama akola no ana ye the birth certificate in your passport eso waji me papa wo ye mmole papa wo ye tuo chance papa eso se waji me sa eso eba se waji me sa eso na wo kan se me say American government ma me cha support wo ni twasidi wo ni ma me kira wo ntu kwan denti Wabra nyina wi forget to for na adi wa ma Nigeria ni so abebu ono so abedi waje usika ko nti wuntu kwan da nti wunim America aban wo ma obi a cha support eya me ba ne papa eya ne ba no nti ene responsibility se won hwe ne ba America aban ma obi a passport America aban o ma obi asika na America wuntimi nji obi passport enko wuntimi nko fo obi din enko ye passport o ma oba o chimini o ya ne ya ma form so no wa fele o feel we are na temporary birth certificate now wo dia akọ baby eje birth certificate ankasa no akọ your original birth certificate me shimini una se apapa una se sa akọkọ no osia afiansa mi benya ho adaje abon nsam no mako we dia ma anya me ho sa me ba o video na me tey wa bontin nti na me ba ya mamwa me ho ti audio so no videos dey doso eso me disgrace wa apu so me ka kire wo hwe Herbal fo mu mpani ne ba ko me won audio o se won person mu nyiu because wo gu o mani ma se wonye doctor wo sika no watuatua kwase wo adura de sa yade nka wo bipolar patient se se wo eso wo ni bipolar wo na aduro so obi atimi ka say omo ye made amenka bi ko gina bro sai so wo kwaji obi kunu ababa wa na ja ware na ma say so fire fa be ma ne se wo mpel bo na ka say na ya Sarfo obejai organic woman no ba be fa bola gusu te say wo wa be fa jongo asete say wo gisiri asete say wo oba wa trupise nkuruma oba wa nu gbe se Bob Marley a ofa ase oba ohwinuma buye sa akawa oba mo wire se koto onsemu fi onsemu wire mu fi te sa dia osesa moa puwa puye mo friend ma me wa ha Frida we call sermons na friend na do so because of one thing na me drop it sa wo ma me see wo mo ni nyina including daily graphic any na ya na so ebe man say wo twatro me be proving say wo twatro Mama mi yi ade we mfiri machi na me fa court letter ne nse mamu ne dem po han sei na me nkwa ha aha na mo nhwe ne hi ani we bia me siu ni na me drop here na me twen mo free be she mu ti Frida why you ni hwe aya Sarfo no obi dia sene me ne yere no free no so my dress was so me all that dress in a go on o pursue ni nyina o media no so America I create passport the man is on a biological father of Apolano me pa chawo moteye o se mi kunu awia obi ba na mi kunu akọ create fake passport the ama akola no na mi kunu di akola ne ko Ghana mo search an accusation or the abeto me so or the abeto me so na America government any social welfare for nim say wo dia kra no wo kuna wi akola na bagana mo akasa mo ma mienu no kwa mo ntimi ahwe mo ho e na wo di obi ba nso ka ho baaye no atintenro etare wo to Frida-Afriyie Facebook
the so-called evangelist no what Facebook FridaAfriyie mo friend ma me wa ha Frida we call sermons na friend e do so because of one thing na me drop it sa wo ma me see wo mo ni nyina including daily graphic and na na ya Sarfo yire no and we bia me see ni nyina me drop it Oboa na me twe me oboa court sermon ni e one say sisi a wo twa tro me ba be prove o say because of minty and wo twen na na ya Sarfo ne ne yire court sermon ni GhPage ni ade nyina wo se wo ye dan oyi free mu me the court letter na ba be to enti mu screenshot to me the court letter na be to court letter ni court letter na ya Sarfo so e ba say omayi e friend say GhPage no ne ade omayi afrim no me pam ncho court letter ni obi a wodi deformation Janet adwo Sarfo na kwadwo dua eno ne yayi eni e me pa cho mun screenshot to court sermon ni mun screenshot to dia o de serve me no me na me to so 10 nti eso e ba no betena se no ka se mi a deformation no de toto ye se obi ye deform no nti court no engi yes 3 billion no se san me pa mun cho eni o say it's not clear me wi a me post you o say it's not clear eso e ba eni you are lying. That is why I am showing the letter. Because you are lying to the public. You are lying that I am wanted. Any. I say it's not clear. Okay. When you call that kakra mubehu. Me pacho muhu. Me pacho e clear. Me pacho e clear. Da bi am say wo dane na sa na beye o si zoom it wo dane no wo ya ne dia sa na be am say me dey kire Accra High Court enie judge na sign enie ye nipa 10 en wo de ye koye me pa cho nipa 10 no mo de mo body no 1 2 3 me pa cho me wo pese me free ha no ekwia da bi Lady Noble sa wo pese me free ha na me nkwa me pese wo mebubo din ni mame wo bubo din na me free ha ko lady wo pese me mo pese me njahe no wo pa me sen ne fa ma wo na gina so na bubo din na obi ya nte se me boa eni ye ni pattern eni no mo nkasa me boa me pa to ma hu ni nyina deformation eni na e wa ha no nti deformation eni eto aso me pa to eni ma hu ye ni pattern ye ni pattern enie brother ye ni pattern enie ye ni pa maako 10 inti mun read deformation bia ye ni pa baako inti ha ne yesa ha ye 6 ena hanso yesa hanso ya 4 me pa mun chewe nie o the deformation akoto ye nyina ye so ai o wie no se Ghana aban ma yen yemra bonten ne yemra mepa ne chew ai eso heba o yale wate o yale pa eso wadwene mu kan papa wen se wa ba betena ase u twatro me de wanu nsem na bebo me ka kire o de ya court o ba ya o se me ka kire court se kwasia woni mi se o de be court wodi matemagu mani masia 2 years no ene ya kire no abotam uko kachire manasa the world changer ko kachire manasa mani 20 million o rented diamond no omra medi matem si about to say abotam Nana ya Sarfo say onimisa wo som abosom ti o ka che o seja ya abosom som yentie o si nyo no gbopo the reason why so no nya abosom so waduma mu because you so Nana ya Sarfo say the reason ti a wo so waduma mu no enye no gbopo nti no so waduma mu o so waduma because no onimisa nya mesom wo mu nso a kire no na wo konkoto wo som abosom so we so we say when yai and so
Nyankopon shira. Eso nana ya osafo se wenjai abosomsom a ebe se wabrabo. Nana ya osafo na eka o. Nana ya osafo se wenjai abosomsom a ebe se wabrabo because wasoma bosoma che. Baby ade me beko no na me do hot data. But try this time. Depression woman. Nana ya asafo come to the phone yanko. The reason why I'm so young is so because I'm so okay, I'm so when I do so oh. No, that means that's Nana ya asafo. Uso wunye papa. Bema wenya wo yire kama wone nete. Frogwanwa kwaje party ye obi na kacho se kwaje party ye. Onkwa no kacho se kwaje party ye. Eso kasame yanko de enti awuja awale. Eso menya fake. Me bibia me bia no proof fact and evidence. Yes, but obwa. Koye DNA ni ma wo. Enti me kasa me kunu me di me sika free ne ho. Na wari ne me wari bio mu a because awari a wo be wari oba. No need trust e di ma wo. Yeah, na say so. Ukunu wanje wundi. Na beden waji wedi. Wa wali 1 year. O wali 2018, 2019 na wali egu ye. Na 2019 na wa wo nkwala mienu ama no. 2019 1 year wali na wa utu. Hey, so Jeffrey was 8 years or 9 years. Spirit was 6 years or 5 years or 6 years. But also 1 year no. Now when you 9 months so. Also, oh wale 1 year no. When you 9 months we na car 3 months. And now oh yeah so me sure so oh yeah no die. Nti so oh yeah ne die. Eba ne say, how did you do? How did you do where the I want to say monya me na meka. Hey, eso. So one sa on wani. Eso menya fake. Magic. Na busia me pa cho nya mo wanwa. O wale 1 year o. O wale 1 year. O wale 1 year. Eso e banka say no mo so o wale 1 year pe. 1 year no wa osi wale 2018 na wari any good 2019 ti awale any good 2019 no osi by God grace na chese Nyankopon che na mami enu e wo 1 year ni mu na 1 year no kra de 9 months na wo wei me starting enye mi video no ho adwuma na won sam ne de abufo ntimi twen sam ne bebre ya me sister no mtwetwen bebre ma me lawyer secretary so twen bebre ma me na afi me fa won sam mbebo me ya abo akwase mba na me be ya o say yi no and evidence e ya recording so ameti mi abo enti me kasa me kunu me di me sika free ne ho na ware ne me ware bio mu a because aware a wo be ware oba na we need trust e di ma wo ba no oba bi ka say wo yire eni obi twempra na waje edi oba bi ka say wo yire ayese na waje edi and na me problem ka sia ne say because he was a Nigerian no until ye twi no and tin kwase asem obi obi be friend na oba ka che ne bia say ko ye Ghana ni mpo e na ko ti ye twi ni no ti ye language na and can be sure say kwase asem wo nyina ko be so no can you imagine Becca obonyum Oba pa beka ahofe beka ni kunu ye Nigeria ni Mr. Toby obi na chosi maybe they were there omu ye 6 months dia se anya wanwa ana dia baby o se baby anu wo ka se ready mama eso umidi wachi ya wa eso midi wachi ya di wanu mu nsembe boa mu wawu maybe I know what kind of cry akofra me videos ni bi na me say see this time me here wa chop me here no correct wo papa wo say me na me ko papa na me dro ne ko papa
Frida cancer sem na me ngindi. Oh, eso ankasa hu se. Eso eba ankasa hu se. FridaAfriyie. We hu se na afi na Frida na me ka no kremu ntie wo no. Na me say this time me ya wa chopa me ya no kore. Wo papa wo se me na me kun papa na me dro ne kun papa no. Frida cancer sem na me ngindi. Ba wo ne me mama jedi. Ababa wa bi ana sabi. O se wa jedi. Piao. Eso piao. Munhwe eso heba. Munhwe ne nase a ono se ono ba kira me sade ye dresse. O se ono na kira me sade ye dresse. Kwasi ahwe wo nase. Asade a wo konkoto. Podam. Hwe oba wo gina ho. Hwe eso heba wo gina ase ye de ne kwotena abosom so. Ase ye de ne koyi musuo hwe ne nase. Aboa na when na wo ne me be competition no. Eso when na ne me be competition no. Wa podam wa hu. When na me be competition no. Wo yale wa hu. Siato. Sa video no kra no so akofra na me de obeba bla na me mo. Ho na ante so say o wale na wale yes so. Say we isa. Sister Doris. Jamie why? Sister Doris Jamie na my bread. You know, you on this media for a long time. Samina me chia kama wo. Even cheers and konya. Na students net so kwa yasa for. Me patcho video no kra me koyi we adoso wom. Na wa wo ma pete no. Ana wo de hot FM nyina no. Any Frankie na ye ko Ghana na be ma no. Eso nye hotel dia na me pe. Munhwe eso eba. Ma me na ye obegina ho na de bi ode ade ne nanse ni o. Eso eba na gina wo no. Mo ne nan. Oni abusia na mo nkura da ne nanse. Oye bad luck ba. He ne nan. Hwe eso eba na ye si fom. Hwe eso eba he ne nan. Hwe so fire ne nan. Mo so fire no mo doctor na wo ba. Eso no. Ne nan ni e. Eso eba ne nan ni e. Hwe ne nanse. Kwasia ba. Shani hwinimu fi oba besi ahwe hwinimu fi me ya natural beauty o so no makeup me ya naturally beauty me use bleaching cream kwasi about se wo hwe hwinim ene wa no tosi ya hwe hwinim de na hye ne hwinimu sia oni geto be kontokwa wa bodam oba no obetiti hwinim abetiti nsa achi ukasa oba ukasa ube chimi ya mi fi wundi eya bra na boss America ni kwa snampeni be mana eya no wa be soso no sa bra no kamia kasa me support tulip na ye de na gina court sa bra ntien mo me soso ma this time me de ne koyo e na court no si asem no e di 1 year we di matemedu 1 year timi ntwa no obo mi dinya kono kasa nko betene samia kwasia wo soli abe na wo yodefo wo di nkofo atem enye ba bia na wo danie so eba enye ba bia na wo danie kwasia 2014 wo twa picture we 2014 2014 ena so eba wo twa picture we 2014 na wo twa picture we wo ye da ben 2014 na meti abrochire awu kuta me citizen akwala sia beast. Chanie me hwe oba besia de bia odi nkapo no de agunu kom odi nkapo no de agunu eso ma me nchraw eya akoto we me nchraw usu wo sika me nchraw he mo hwe eso ba hwe ni hwinim hwe oba besia o doctor muwa onu aka se timi de nsa so ni hwinim sei no wo chi onu ana hwina kwa akire doctor muwa odi obi atem doctor muwa o a whole doctor odi obi atem ntihwe se de wa bia ni hwinim a whole doctor eso me are very dirty Shadia we no respect yourself this time se mi kunu be jaimia me pa ne chaw krokro na na wante no so be jaimia fine kutankwala nan I know he's a responsible father and to obehwe ne ma se me deal with you na ma wale ebegu a eso me deal with you both spiritually and physically when said I'm bow down completely ntokwa enya ntokwa kra no abecho na woku Florence obi nim na mabe mi video ma mbo Florence din
Ehwa na eso abetena ase. Is the Florence here? Is the Florence? Mr. Frida so wangrata. Frida kwa abrofo fie. Ene wakowia mpaboa. Kwa sie jimifu a want to kwanda. Utimi twa tekiti. Ema nana ya asafo maame. Ene ne papa ne nuanom Frankinum. Udi omuko Dubai. Nana ya asafo kwate a wokọ pedi nti. Shimini. Waje onyonko ukwaje onyonko baakunu. Nana ya asafo de nanu na befa ahudi usika o. No mpia o. Sie otimi pedi obi kunu nan. Na ade agu na ho. Onan so na wo massage. Kurasi ni be oba te se wo. Eni. Doctor Mua. Doctor Renin said she said your toto koko. Siaba, esweba, mimpabua meshe. Aba sales koko tobi. Na $2,500. Sisi aba 1,000 say $1,867. Eni eso koto. Eso kwana kotobi. Esweba umpabua na esha na wudi jimino. Umpabua na esha na wudi jimino eni. Umpabua na esha na wudi jimino eni. One the price ended down $20. Kwasia. Kwasina mpeni eso heba. Kwasina mpeni eso heba. Uniye umpabua $20. Umpabua ni $25 eniye. Black one na esho so na $19.99. Abua do ho beto me ho. Hwe wona ase, hwe mpabua esho we $19.99. Hwe mpabua esho kwasia. Woni nkwala ya wo omofofro na shampaboa hwe doctor mu ahwe wona ase fi doctor mu ahwe se dia wona ase aye fi yenhwe wona ase ade shampaboa ni yenkohwe FridaAfriyie nso na ase ono so dia shampaboa kwasia eso eba wona ase ade shampaboa na me nso Frida me nso me na ase a me dia shampaboa aboa jimifo te se wo jimifo eso eba hwe me na ase a me dia shampaboa me nan nie eso eba me nan nie aboa fa wona ase bra Unasi eso eba unasi nie champabu esha ono umpabua nenie umpabua neni eso umpabua nenie sinampeni tesawo umpabua esha wenie potam wo she $19.99 pabua wo she kure nu $20 wo do ho ba beto mi FridaAfriyie wo she we bi da eso umpabua we unim ni din amanfo fake yo mu ye ya Ghana fo mba bebre toyi untimi ntobi. Or say $10, or say £10. Yes, £10. Kosia $19.99. Oh, bodam. Na mungu match and match. Mungu be surprised no. Abua eso eba. Bere me na say, "Wait, YSL, mimpabua, YSL." Oh, bodam. What fene me? O ga asa me she synthetic one. One me na say, Gucci na sha me no. Abua. Gucci na sha me amede te wono. Sia. What enemy? Oh, put on one. Sha, or twice second me a docono, or Babesia and twice will be a walkable boxing. Or Babesia shall two, as will be a walkable boxing. Well, put on one. A friend now, where so I bad it threatening to bet you be a brameho. Uba mean boss of our number, mammy. Nothing video or try to so bet you on a fabra. Well, put on one. Or Babesia shall two. Eso utunie misumi tunie eso aba utunie misumi tunie kwa siama wonan wa umienu abua funu te sawo ma wonan wode na wo eso aba wode afe awo nkwala mienu ukunu se kwa yedi yene kwa siama utu hwe eso aba utu hwe Michael Jackson potam afianza me no wo beko wa baba be jina na evangelist wo be huduma me de bedu si atesawo ena FridaAfriyie enyim abusua me jina me nyim madani wo twan nti wo hu kwati ya Frida o wale na anunya o wale 3 months nie ena wonyima wa fu boso ma me we time ya ma me nim dia wo je free me ho minim dia eso ebe je free me ho dabi menye evangelist me kan na ntwie why na ntwie bi te sa woni eso eba ena me kamo when nim sa fra pono shimini baby sam say no we eso eba platform asi di matem potam
Monsha, we so ba bedi matam. Monsha Florence obi nim. Wo Florence wa mi benya ho time. Me ba benya BJ kura de wo. Afiansa me ba beya ho adwuma. BJ wo. Me mintie obi ha o. Meti obi anka metwa so. Mintie obi ha. Me say me kunu beja me amepe. So me na ase ni why. Valentino na hye me no. $1,050 and hye me na ase no. Kwasia unim swag. Shadia on search aye, on search se kokko. Mon show ba besia. Shadia so e ban search aye. Potam. Me na se, so me na se ni o. Buyɛr-FridaAfriyie Valentino na hye me no. Mata de na hye me na silk. $2,500. Potam. Sia. Ya kama on so ba be kan bi. Cause am tisa santo a odi asanto ani be ye fam. Obi akwala awawale ni kunu bobra. Ujimi ni ba ema be di ge yatem be di natem. Wabodama na said any how. This time we be school am do be ko. Me so wo happy so. Na so Herbal tretel. Wo de ha ho. Bra na be ka kire me. So fa ring be kire. Me ka wani. So me ka wani. Ene tim nsa no. Me ka wani. Fa wo de be kire. Ye jawale ye kipu kawa na no say ai me kunu kra san pa me na me wedding me marriage certificate o kasa say na no say be post ya boa twaboa wo be post wo marriage certificate bia wo be post wo marriage certificate bia wo be post so me say bra be post wo marriage certificate be post wo divorce no post wo doctor wo degree na wo so wo bono enye Herbal dio wo se wo ye doctor nkasa enye Herbal doctor so we Herbal doctor so me yehu cause Herbal doctor de ndrondro na mu no mo de ama Herbal but wo de wo so we doctor nkasa be postu a me ka bibia se me green card ni me postu boa utu wani si maami doku aso udi maami yatama ne nkofu abegu o no mo so wa bottom say me perfume sa egu me dem no me ko merewafo fie e na me ko wi amerewafo ne nema kwasia wa bottom wan wani subiri wan